네, 오늘은 욥기 31장을 강의하겠습니다. 자, 이제 өнөөдөр Йов 31-р бүлгээр орж байгаа. 네, 욥기 31장의 장명은 욥의 결백입니다. За. 욥의 결백. За, өнөөдөр Йов 31-р бүлгийн гол агуулга нь болохоор чинь Йовийн юу вэ? Йовийн гэрчлэл байна. 욥기 31장은 40절까지 상당히 긴 장입니다. За, түүний энэ гэрчлэлийг харах юм бол 31-ээс 40 хүртэл 31장부터 40절까지 있습니다. 자, энэ 31-р бүлэг нь болохоор 40 ишлэлтэй байгаа. 그래서 대지를 12개 대지로 나누겠습니다. За, тэгэхээр энэ 40 агуулга хэмжээдэл олон сэдвтэй гэсэн үг л дээ. Дотор нь ойролцоогоор 40 сэдвт хуваана гэсэн үг. 네, 첫 번째 대지는 욥이 음심을 품지 않기를 결심함. 음심을 품지 않기를. За, нэгдүгээр сэдв болохоор Йов дахин одоо энэ нөгөө нэг гонсон сэтгэлийг тээхгүй гэж амлал шийдсэн юм. 음심이라는 게 이제 음란한 마음을 말하는 거죠. 네. 음심이 음란한 마음이에요. 무슨 뜻인가 혹시 모르실까 봐서. 음은 잘 시음인 줄 알았는데 목사님 아니었어요? 음심이 음란한 마음. 음심. 그래 음란한 마음을 품지 않기를 결심함. юу юм бэ нууцлаар манайх энэ адилхан хансны утгаар нь яасан би гонсон сэтгэлж очижсэн чинь биш энэ болохоор завхай байдлыг тээхгүй гэсэн утгаар гэж. 단어를 혹시 잘못 이해하면 엉뚱한 번역이 될 수 있어요. 두 번째는 1절로 4절입니다. 자, 1-ээс 4-р ишлэл байгаа. 두 번째는 거짓되이 행치 않았음. 자, 2 дахь сэдв болохоор чинь одоо хуурамч зүйл рүү ороогүй гэсэн. 거짓되이 행치 않았음. 5절로 6절. 6-аас 5-аас 6-р ишлэл. 세 번째는 함심으로 행치 않았음. 함심, 욕심이라고도 할 수 있죠. 지금 3번째 정선. 네, 세 번째요. 세 번째는 손lar 울대고 гэсэн. 욕심, 탐심, 욕심으로 행치 않았음. 네 번째는 간음하지 않았음. 자, 4th нь болохоор чинь завхаар л үлдээгүй. 탐심으로 행치 않았으면 7절로 8절입니다. Тэгээ энэ 3 дахь нь би шунаагүй гэд нь болохоор чинь 7-оос 9-р ишлэлээр ярьж байгаа. 네 번째 간음하지 않았으면 9절로 12절. За тэгээд би завхаараагүй гэсэн нь болохоор 10-аас 12 дахь ишлэл байгаа. 그다음에 5번째는 종들을 멸시하지 않았음. За, боолуудаа хэрэгсээгүй. 그러니까 боолуудаа дэрлэхээгүй гэж хэлж байна. 13절로 15절. 13-аас 15 дахь ишлэл байгаа. 6번째는 가난한 자와 고아를 돌보았음. За, 6 дахь нь болохоор ядуу болон бэлэвсэнд тусалсан. 네, 16절로 23절. 16-аас 23 хүртэл байна. 7번째는 금을 기뻐하거나 의뢰하지 않았음. 금. 7번째인가요, 목사님? 네, 7번째. 아니죠. 금, 골드. 8번째 아니에요? 7번째죠. 6번째는 가난한 자와 고아를 돌보았으면 6번째고, 그 다음에 7번째. 네. 7번째 금을 기뻐하거나 의뢰하지 않았음. За, 7 дахь нь болохоор алт мөнгөнд дурлаад юм уу те түүний төлөө шунаагүй гэсэн. 24절로 25절. За, тэгээ 24-өөс 25 дахь ишлэл байна. 네, 8번째는 해와 달에게 미혹되지 않았음. За, тэгээд
Одоо 8 дахь юм уу те би ингэ төрүүлж яваад байгаа юм та сони юм. 8 дахь нь болохоор чинь за нар болон саранд бүргээгүй гэсэн. 26절로 28절. 26-аас 28 дээр ишлэлтэй байгаа. 그다음에 9번째는 원수의 원망을 기뻐하지 않았음. За юуны дараагийн дугаар 9 те өстнийхөө уналтанд баярлаагүй. 그는 29절로 30절. 29-аас 30. 이제 10번째는 나그네와 행인을 대접하였음. 10 дахь нь болохоор за хэрэн хэсүүчлэгчдэд хэрэн хэсүүчлэгчдийг дайлсан. 31절로 32절. 32-аас 33. 11번째는 큰 무리를 두려워하지 않았음. За дараагийнх нь болохоор чинь 신 их 큰 무리를 두려워하지 않았음. 네, 큰 무리를 두려워하지 않았음. их одоо нэг юун дээр юу олноос айгаагүй гэсэн. 33절로 34절. 33-аас 34 ишлэл байгаа. 12번째는 남의 소산을 빼앗은 일이 없음. За дараагийнх нь болохоор би бусдын зүйлийг аваагүй. 35절로 40절. За 35-аас 40-р ишлэл байгаа. 다 적으셨어요? 혹시 못 적으신 말씀 오세요. 다시 말씀. За манайхан бүгдийг бичиж авч чадсан уу? 다 적었어요? 오늘 бүгдийг бичиж чадсан уу манайхан? 11-ийг хэлээд өгдөө мэд байхад 12 сэдв бичсэн. 11-ийг хэлээд өгдөө. Би 11-ийг бичиж чадсангүй. Олон түмнээс айгаагүй гэсэн үү? Олон түмнээс айгаагүй гэсэн үү? 11. 목사님 11번 뭐라 하셨어요? 11번? 11번? 네. 큰 무리를 두려워하지 않았음. 큰 무리. 많은 무리. 큰 무리 많은 사람이죠. 많은 사람 말씀하신 거죠. 많은 사람을 두려워하지 않았음. тий олон түмнээс айгаагүй гэсэн. олон хүмүүсээс гэсэн утгал байсан л та. Тэгэхээр ингээ олон түмэн л гэж орчуулдаг байх та монголоор тийм ээ. 예, 다 됐습니까? 다 봤어. 자, 욥기 31장은 욥의 마지막 변론입니다. За тэгээ одоо энэ хэсэг болохоор чинь Йовын одоо сүүлийн юунууд биш тийм ээ. 욥은 자신의 결백을 주장하면서 만일 내가 이런 죄를 범하였다면 이런 벌을 받는 것이 마땅하다. 그런 형식으로 이렇게 하나님 앞에 떳떳함을 주장하는 것입니다. Одоо өөрөөр хэлэхэд бол те бурхны өмнө согсохдоо суухдаа яаж нэлэр чинь эзэн би яаж амьдрсан бэлээ гэдгийг те олон талаас нь ингээд одоо гэрчилж байгаа гэсэн. 이게 욥이 하나님 앞에 얼마나 경건하고 또 믿음으로 살았는가를 보여주는 장입니다. Өөрөөр хэлбэл Йов яшлэр эзний өмнө эзэн би тэгээ таны өмнө толгоогоо ингээ өргөх хэмжээний ингэж амьдэрсэн шүү гэдгийг одоо илчилж байгаа гэсэн. Тунхаглаж. 그래서 욥은 남에게 피해를 입히거나 또 자기 자신도 죄 가운데 빠지지 않았다는 것을 주장하고 있습니다. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг тэрээр би амьдарч явах хугацаанд тэгээ эзнээс өгөгдсөн хууль журмыг алын ч ингээд орхигдуулаагүй шүү гэдгийг бас ингэ хэлж байгаа гэсэн. 자, 그러면 첫 번째 대지부터 한번 살펴보겠습니다. 하여튼 эхний сэдвээр орцгоё тийм ээ. 첫 번째는 욥이 음란한 마음을 품지 않기를 결심함 1절로 4절입니다. За өөрөөр хэлбэл Йов
ийм завхай байдал сэтгэлдээ завхай байдал ийг хийхгүй гэж томоргосон л багч. 네, 1절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. нэгдүгээр ишлэлээс эхлэе бол. 네. 내가 내 눈과 언약을 세웠나니 어찌 처녀에게 주목하랴. За 31-ийн 1-р ишлэл. Нүдтэйгээ би гэрээ хийсэн билээ. Тэгээд яаж би онгон охиныг хүсэмжлэн харж чадах билээ. 그러니까 여기는 이제 욥이 안목의 정욕으로 기울어지지 않기로 눈과 언약을 세웠다는 것입니다. За тэгэнгүүт яаж нэглэр чинь тэрээр нүдтэйгээ гэрээ хийсэн гэсэн тийм. 눈으로 이렇게 음란한 마음을 품지 않기로 작정을 한 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нүдэрээ тийм ямар нэгэн зүйлийг одоо хүсэмжлэхгүй гэж ингэ шийдсэн гэсэн үг шүү дээ тийм. 여기 눈과 언약을 세웠다는 말은 눈을 지키고 다스렸다는 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нүдээ ингээд одоо захирна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. нүдтэй гэрээ хийх нь өөрөө л захирна л да тийм. 이제 사람은 이렇게 정욕으로 기울어지기가 쉽습니다. Хүн яадаг гэхээр ийм махбодынхаа хүсэл рүү анхаарлаа хандуулах нь их байдаг. Амархан. 그래서 안목의 정욕으로 기울어지지 않기 위해서 눈을 지키고 또 육신의 정욕으로 기울어지지 않기 위해서 마음을 지켰습니다. За тэгээ яаж гэхээр чинь хүн угаасаа одоо тэр бие махбодынхаа тэг бодлуудтай тэмцэх хэрэгтэй шүү дээ тийм. Тэр утгаараа яа яаж нэхлээрээ тус бүрчлэн одоо өөрийгөө захирах гэж хичээж байгаа гэсэн. 또 그 명예 영광욕에 빠지지 않기 위해서는 항상 자기 몸을 쳐서 복종시켜야 합니다. Бид нар бас одоо юу гэдгийг за зөвхөн би гэхгүйгээр одоо нэр алдар ч юм уу те альва зүйлдэг ч гэсэндээ хүмүүс юм уруу татагдах нь амархан байх гэдэг. Бид нар тэрнээс бас болгоомжлох хэрэгтэй. 그래서 여기 보면은 욥이 내가 어찌 처녀에게 주목하랴 이렇게 말했습니다. За тэгээд яв юу гэсэн би ирхэн тий хонгон охины хүсэмжлэн харах вэ гэж хэлж байгаа. 처녀는 즉 남편이 없기 때문에 뭐 마음만 먹으면은 그 주인이 취할 수가 있습니다. Тэгээ ийм тухайд одоо ийм эхнэргүй хүмүүсийг яадаг гэхэлэр чинь одоо магадгүй боолч юу байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол нөхөргүй тийм хүмүүсийг тий эзэн хүсгэл юм бол өөрийн болгодог тийм үе байсан юм шиг байна. 그 옛말에도 이렇게 성적인 욕망은 인간이 본래 지닌 그런 자연스러운 욕망 중에 하나라고 그랬습니다. Тэгээ ялангуяа тийм одоо хүүсийн талаар ярьдаг ийм хүслүүд нь бол тийм хүмүүсийг одоо унгаах юунууд өрхнүүдийн хамгийн одоо элбүүдийн нэг нь. 특별히 이렇게 욥과 같이 아주 부귀한 사람은 그 처녀를 쉽게 자기가 취할 수도 있고 또 처녀를 취했다고 해도 아무도 말할 사람이 없습니다. Тэгэхээр ялангуяа одоо энэ Йов шиг нэр хүндтэй гэх юм уу те ийм хүмүүс гэдэг ингээ ярих юм бол те эзэн гэдэг утгаараа боолтой хүснэ хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Йовд бол тийм нэг талаар ирэх гэх юм уу та тийм зүйл бол байгаад байна. 왜 옛날 부자들 보면은 그 자기 본 부인 외에 또 다른 여자를 그 얻는 경우가 있잖아요. 그걸 첩이라고 그러지 않습니까? 네. Тэгээд одоо бид нэр түүхийг харах гэснээр тийм юм байдаг тийм ээ. Хаадууд, ноёдууд, үндсэн эхнэр гэж нэг хүн байгаад байгаа юм. Тэрний хажуугаар нь бас тийм нөгөө нэг нэмэлт эхнэр л юу лээ тэр чинь юу гэж хэлдэг тийм нөгөө татвар юм гэж хэлдэг тийм. 그래서 옛날 부자들은 자기 부인 외에 첩을 얻어도 누가 뭐라는 사람이 없었습니다. Тэгээд тэр харах юм бол тийм өөрийнх нь тэр баячуул хаадууд мэдлэлтэй хүмүүс чинь өөрийнхөө хүснээр хийдэг. Тэгээ хүмүүс юу ч хэлж чадахгүй ийм байгаа. 그러나 우리가 성경적으로 볼 때에는 분명히 하나님께서 한 남자가 한 여자만 이렇게 죄 살으라고 했기 때문에 자기 부인 외에 다른 여자를 또 얻는 것은 그건 하나님 앞에 죄를 짓는 겁니다.
Тэгэхээр харин харах юм бол юу гэсэн бэлээ? Бидний бурхан анхандаа бүтээхдээ яасан гэсэн юм бэ? Нэг эрэгтэй хүн дээр нэг эмэгтэй хүн бүтээсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр эзний яг үгийн дагуу явах юм бол хүмүүс яаж нөлөө чинь яхаарахгүй тэрнээс одоо тэг хэтрээд гэх юм уу буруу ингээ амьдарч байгаа гэдгийг харж болно. 욥은 하나님 앞에서 경건하게 믿음으로 살았기 때문에 하나님이 금하신 그 음행을 하지 않으려고 처녀에게 주목하지 않았다는 것입니다. За одоо Йов харин яаж вэ чинь яг тухайн одоо нийгэмд дагаад гэх юм уу тийм нийгмийнхээ тэр трендийг дагахгүй байх гээд хичээж байгаа гэсэн. 처녀들을 보면 아무래도 나이 먹은 사람보다 더 아름답게 보일 것이고 또 취하고 싶은 욕망도 있을 것입니다. За тэгэхээр магадгүй хүмүүс те ер нь бол хүн үгtiin тэгэхээр энэ болох ч юм уу гэж бодчих юм бол те янз бүрийн бодлол дотор орж иж магадгүй. 그러나 그것은 하나님 앞에 옳지 않다는 것을 즉 범죄라는 것을 알았기 때문에 욥은 절대로 처녀에게 주목하지 않았다고 했습니다. Тэгээ Йовын хувьд яасан бэлээ? Тэр үйлдэл нь эзний өмнө тэг зүг бишээ гэдгийг ойлгох учраас тэр яаж нөлөө чинь за одоо би ингэхгүй байя гэд одоо шийдэж байгаа гэсэн үг. 창세기 39장에 보면요. 그 요셉이라는 사람 있잖아요. Эхлээд 39 дугаар бүлэг дээр Йосефийн талаар гарч байгаа шүү дээ, тийм ээ. 요셉이 보디발의 집에 종으로 팔렸을 때에 그 보디발의 아내가 한 번은 요셉을 붙들고 자기와 동침하자고 이렇게 요구한 적이 있었습니다. Тэгээ тэр Йов анх тэр Потифарын гэрлээ атсан чинь эхнэр нь Йовыг урагдах гэдэг дуудаад байдаг тийм. 그때 요셉은 그 보디발에게 뭐라고 말했냐면 창세기 39장 9절 한번 보세요. За хэлээд эхлээд 39-ийн 9-ийг харъя. 39장 9절 말씀. 창세기 39장 9절. 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신뿐이오니 당신은 자기 아내임이라. 그런즉 내가 어찌 큰 악을 행하여 하나님께 득지하리까 그랬습니다. Энэ гэрт надаас илүү мэдлэг хүн байхгүй. Та түүний эхнэр учир тэр танаас бусад юу ч надад хориглоогүй. Би яаж ийм ёрын муу хэрэг хийж бурхандаа нүгэлгүүлдэх билээ гэвэ. 아멘. 남의 아내와 동침하는 것은 하나님 앞에 큰 죄를 짓는다는 것을 분명히 깨달았기 때문에 요셉은 그 음행죄에 빠지지 않았습니다. Бусдын ихнэрлээ санаарах гэдэг чинь те маш тийм одоо те бурхны өмнө хором гэдгийг шүү гэдэг тэр мэдчихсэн учраас яасан бэ? Татгалцсан гэж байна тийм ээ. 이 처녀에게 주목하랴. 이 주목이라는 건 이렇게 자세히 쳐다보는 걸 말하지 않습니까? За тэгэхээр одоо тэр би бусд руу харахгүй гэж хин хэлж байгаа гэхээр өөртөө хэлж штэ тий. 그러니까 마음속 깊은 곳에서부터 이런 성적인 욕망이 일어날 만큼 찬찬히 바라보는 것을 가리킵니다. Энд харах юм бол те ерөнхийдөө бол энэ харна гэж үг болж байгаа чинь яриад байхгүй ч гэсэндээ те дотроо бодоод ингээ юу гэдэг доторх гүний тэр бодлоосоо гарч байгаа тэр үйлдэл хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. 그러니까 처녀를 찬찬히 오랫동안 쳐다보면은 음심이 들어오기 쉽다 이 말입니다. 음란한 마음이. Тэгээ тэр одоо юу гэдгийг ийм те гоё хүнийг залуу хүүхдийг те эсвэл ингээд ийм одоо нөхөргүй хүмүүсийг те дуул юу гэх ингээд удаан харах тусам дотор ингээд янз бүрийн бодлууд улам ингээд нэмэгддэг. 그러니까 남의 여자나 남의 남자나 너무 자세히 오랫동안 쳐다보면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яхаа бусдыг одоо бусдын эхнэр вэ нүү бусдын нөхөр вэ нүү те хэнийг вэ нэг одоо хараад шигцээд байх тийм ээ. 자세히 쳐다보다 보면은 이런 음란한 마음이 들어오기 쉽다는 것입니다. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлсүүд дээр яг л чинь хүн өөрийгөө мэдхгүй нэг мэдхэд одоо тий сорилтонд орсон явж байна. 제가 언젠가 강의 시간에 한번 말씀드린 것 같은데 몇 초 이상 보지 말라고 그랬어요? Та нар санаж хэдэн секунд харж болно гэлээ нэг хүний 3초 였네.
제가 그랬죠. 근데 여기서 이런 답장이 올지 안 올지 모르겠어요. 시청 이상 보지 말라고 그랬죠. 쳐요? 오랫동안 보다 보면 그런 거 3 секундээс гэж бодоод чи 2 секунд гэж хүмүүсээ. 마음이 들어오기 쉽다는 것입니다. Билээс чамаа. Тэгэхээр яг л би өөрийгөө мэдэхгүй шүү яг гэсэн дээрээ тий цагаас болохоор. 그리고 요분 이렇게 처녀에게 이렇게 주목하지 않고 그런 음란한 마음이 들어오지 않도록 그 처녀를 이렇게 그 찬찬히 이렇게 오랫동안 쳐다보지 않았다는 것입니다. За тэгэхээр яг яаж гэхээр өөртөө тэр талаар бас сануулж байгаа тий сануулаад өөртөөгөө буюу нүцтэйг гэрээ хийнэ гэсэн. 그러니까 자신의 눈으로 보는 것을 통해서 마음에 그런 음욕을 가지는 정도의 죄도 짓지 않았다는 것을 주장하고 있는 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тий өөрийнхөө дотроос тэр янз бүрийн бодол баригдаж дотоод сэтгэлдээ тий эзний өмнө гэм өгөхгүй тулд өөртөөгөө сануулж байгаа гэсэн. 그러니까 하나님께서 처음에 자기와 맺어준 그 배우자 외에 다른 사람에게 주목하면 안 됩니다. Тэгээ бурхан тогтоож өгсөн хүмүүс байгаа тий. Тэр хүмүүсээс хитэрч болохгүй гэсэн. 하나님이 나에게 가장 좋은 사람으로 맺어줬다고 그렇게 믿어야 됩니다. Тэгээ бид нар итгэх хэрэгтэй. Бурхан надад хамгийн ингээд яг тохирох сайныг өгсөн гэдэгт итгэх хэрэгтэй. 어떤 사람은 여담 같지만 어떤 사람은 그 부인을 너무 예쁜 사람을 얻어가지고서는 늘 마음에 불안해한다고 그래요. Тэгээ зарим хүмүүс юу гэхээр айгүй хөөрхөн эмэгтэйтэй суучлахлаар тэгдэг гинэ. Би ердөө 50 бич чаддгүй гэдэг хүмүүс байдаг. 어디 혼자 밖에 외출하게 되면 또 누가 건들지 않을까 늘 마음에 불안해한다고 합니다. 그 одоо эхнэр нь гадагшаа гарлаа гэж бодоход чинь эхнэр ийм тэнд явж байхад хүмүүс одоо хоргоогоод авах үедээ санаа зовдог. 심지어 어떤 사람은 자기 부인이 밖에 외출할 때는 너무 예쁘게 치장하고 가지 말라고 한다고 합니다. Тэгээ зарим хүмүүс юу гэдэг гэхээр одоо тэр хөөрхөн эхнэрээ авч суусан хөөрхөн эхнэрээ гадагшаа гарахт нь бити их гоё дээ гэдэг. 이게 너무 예쁘게 화장을 하고 가게 되면 다른 사람에게 죄를 짓게 할 수도 있다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл нэг бас нэг талаараа яаж хэлэх чинь хитрхи бас гоё байгаад бусдыг бас бүдрээч хүдэ гэж ингээд одоо эмэх бас сэтэл байдаг. 그래서 삼가 조심하지 않으면은 이 음란 마귀를 참 물리칠 수가 없습니다. Тэг би маш тийм дуулууртайгаар болгоомжлохгүй бол тэг бид нэр тэр муу нэгний ажиллах гэж тэр ажлын хурдыг нь бол тэг гүйцэхгүй байх магадлалтай. 그 사도 바울은 그 간음죄에 빠지지 않기 위해서 서로 그 자기 아내를 주고 자기 남편을 두라고 그랬습니다. 사도 바울이요? 네. 죄송해요 목사님 다시 한번 사도 바울이 자기 아내를 두다고요? 그 성경 구절 제가 갑자기 어디 있는지 모르겠는데요. 아마 고린도전서에 있는 줄 알고 있는데. 아니 그 예전에 저는 그 바울이 결혼하지 않은 걸로 들었던 것 같아가지고 자기 아내를 하니까 잠깐 갑자기 헷갈려가지고 다시 물어본 거거든요. 목사님께서 다시 한 번만 말씀해 주시겠어요? 방금 마지막 내용은? 그러니까 이제 그 남편이나 아내가 없으면은 다른 남자나 다른 여자에게 빠져서 음행죄를 지을 수가 있으니까 서로 자기 네. 남편과 아내를 두라는 그런 의미입니다. 아, 그 바울이 그렇게 해서 제자들한테 그렇게 해주는 그 내용을 말씀하신 거겠네요. 네. 근데 H Paulаас тэгж хэлжсэн те нөгөө нэг Коринт номон дээр те магадгүй тэр хүн те өөрийгөө захирч чадахгүй байх юм бол те тэр нөгөө нэг юу тэр нөхөргүй ихнэргүй хүмүүс тэгж их юм бол яа гэсэн бэ? Ихнэрт гараа, ишээ нөхөрт гараа гэж хэлжсэн те. 이제 사람이 그 음행죄에 빠지게 되면은 아주 일생을 망치게 되는 경우가 많습니다. Хүн яадаг гэхээр тийм одоо завхааралд ороод ирэхээр өөрөө ч мэдэхгүй те нэг амьдралаа сүрүүлэх тохиолдол байдаг. 그리고 유명한
유명한 목회자들도 그 음행죄에 빠져가서는 목회를 망치는 경우도 더러 있습니다. Энэ харах юм бол алдартай одоо тэр нөгөө нэг юунууд юу лээ итгэвч нар ялангуяа тэр эсний хүмүүс ч гэсэндээ энэ юунд ороод одоо юу гэх вэ энэ зохой байдалд уусаад тий өөрсдийнхөө одоо тэр юг үйлчлэг хөдөлгөөнд орчихсон тийм харамсалтай тохиолдлууд ирсэн бай тий. 그래서 하여튼 이성을 조심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах ёстой гэвэл чинь маш болгоомжлох хэрэгтэй. 그걸 보면 참 욥은 이렇게 참 그런 음란한 죄에 빠지지 않으려고 힘을 썼다는 것입니다. За тэг Йовын үед яшинлээ чинь тэр мэдчлэн тий альва нэг ямар нэгэн тийм урд татлаханд унахгүй байхын төлөө хичээсэн гэсэн үг. 그래서 2절 말씀 읽어보면은 그리하면 위에 계신 하나님이 내리시는 분깃이 무엇이겠으며 높은 곳에서 전능자해 주시는 산업이 무엇이겠느냐 그랬습니다. За тэгээд хоёрдугаар ишлэгийг харуул энэ дэр юу гэж гэхээр дээр би Бурханаас надад хувь харамж өндөрт буй төгс хүчит нэгнээс өв залхамжлалт юу байв гэсэн. 그러니까 음행하는 자는 하나님이 내리시는 분깃과 산업을 다 뺏기고 멸망한다는 것입니다. Тэгээд Бурхан ямарлангуяа тийм зохиол байдалд орж байгаа хүмүүс яадаг гэхээр чинь Бурханаас өгөгдөж байгаа тэр бүх зүйлсүүдийг өөрөөсөө зайлуулж байгаа гэсэн үг. 참고 성경을 보면은 잠언 6장 32절부터 35절까지입니다. ялангуяа хэдүүлээ сургаалт төгс номны 6-гийн 32-оос 35-ыг харж болж байна. 잠언 6장 32절부터 보면요. 부녀와 간음하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 그 남편이 투기함으로 분노하여 원수를 갚는 날에 용서하지 아니하고 아무 벌금도 돌아보지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라 그랬습니다. За энэ дээр харах юм гэтэл элдв эмстэй завхаарч нь ухвар мөчөд агаад хийсэн үйлдэлээрээ өөрийнхөө амийг хөнөөдгөө шарах гутамшгийг хамсавч ичгүүр нь хизээж ярьлахгүй. Учир нь хардалт эр хүний хилэн гадраа ус хонзонгийн өдрөө тэр үл өршөөнөө ямар ч төлөөсөө тооцохгүй ямар ч агуу бэлгийг авахгүй. 고린도전서 6장 9절로 10절에 보면요. 그 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄 알지 못하느냐. 미혹되지 마라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗은 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라고 했습니다. Нэгдүгээр Коринт 6-гийн 9-10 дээр бас ингэж зөвхт бус хүмүүс Бурхны хаанчлалыг өвлөхгүйг та нар ер нь мэддэггүй хэрэггүй. Бүү мэхлэгдээ садарлагчд ч, шүтэн шүтгчд ч, завхаарэгчд ч, янхан ирч, ижил хүснэнтэйгээ нөхцөгчд ч, хуулгайч нарч, чуналтнууд ч, архичд ч, хараалчд ч, дээрэмчд ч Бурхны хаанчлалыг өвлөхгүй гэсэн. Нэгдүгээр Коринт 6-гийн 9-10 дээр. 또 에베소서 5장 5절에도 비슷한 말씀인데 거기도 보면은 그 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자 곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다고 했습니다. За одоо энэ дээр бас Эфес 5-ын 5 дээр бас садарлагч, бузрыг үйлдэгч, шунхаарагч, энэ шүтэн шүтгч мөн альва хүнд Христийн болон Бурхны хаанчлалд өв байхгүй гэдгийг та нар мэдээ гэсэн. 네, 그리고 히브리서 13장 4절에도 보면은 그 혼인을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 말라. 음행하는 자들과 간음하는 자들은 하나님이 심판하시리라고 했습니다. 히브리서 13장이죠, 목사님? 13장 4절. 네. Еврей 13-ийн 4-ыг харах юм бол энэ дээр байгаа гэхэр чинь гэрлэлтийг бүгд хүндлэгтэн орд ирчин бүгд бузардаг. Учир нь садарлагчдыг болон завхаарэгчдыг Бурхан шүүнэ гэсэн. 아멘. 자, 그래서 그 음행은 단순한 그 도덕적 타락이 아니라 하나님과의 언약을 깨트리는 죄입니다.
Тэгээ энэ хартаа харах юм бол энэ завхаарл гэдэг зүйл болохоор ч чинь зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь те нэг хурмын хангарагч юм зөрчиж байгаа юм ерөөсөө биш. Энэ бол бурхантай хийсэн гэрээг зөрчиж байгаа хэрэг байна. 그 결과는 기업을 얻지 못하고 멸망한다는 것입니다. Түүний үр дүн яа гэсэн бэ? Суурь байна гэсэн те. 그래서 성경은 음행을 철저하게 경계하면서 회개와 성결한 삶을 살 것을 강조합니다. Тэгээд Библи үүсгэн бэ. Тийм учраас завхаа гэдэг зүйлийг ерөөсөй байгаж болохгүй. Харин бид нар Библиэд ойр байж тэг ялангуяа өөрийгөө маш сайн гэж хянах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 고린도전서 6장 18절에도 보면은 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라고 있습니다. 고린도전서 6장 18절. Бид Коринт 6-гийн 18 дээр харах юм бол тэн дээр бас юу гэж хэлдэг чинь Коринточ 6-гийн 18. За нэг Коринт 1-р Коринт 6-гийн 18 дээр харах юм бол садар самуунаас зүгтаа хүний үйлдэл нүгэл бүр биеийнх нь гадна байдаг. Харин садарлагч нь өөрийнхөө биеийн эсрэг нүгэл үйлддэг гэсэн. 그다음에 3절 말씀을 보겠습니다. 자, 이거 3절 이шлыг харъя. 불의자에게는 환난이 아니겠느냐, 행악자에게는 재앙이 아니겠느냐. За, зөвхт бус нэгэнд гай гамшиг, ёс бусыг үлдгэсэд харшлах аюул ирдэг босоо гэсэн байна. 네, 이 말은 음행은 불이고 행악이니까 음행하는 자에게는 환난과 재앙이 온다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр хэлж байгаа те завхаарл гэдэг зүйл чинь өөрөө нэг гай гамшиг буюу амар тайван бус байдлыг авчирдаг юм аа. Тэгэхээр тийм завхаа байдлыг үйлдэж байгаа хүмүүс өөрсдөр аюул дуудаж байгаа гэсэн үг гэсэн. 실제로 이스라엘 백성들이 광야에서 음행죄를 범하다가 하루에 23,000명이 죽었다고 이렇게 고린도전서 10장 8절에 기록되어 있습니다. За бодитоор харах юм бол Библиэлд байж байгаа Израильчууд гээд эзний өмнө завхаарлыг үйлдэж байгаад нэг өдрөөрөө 23,000 хүн насварсан гэсэн агуулга бас байна. 그 유다서 1장 7절에도 보면은 그 소돔과 고모라와 그 이웃 도시들도 그들과 같은 행동으로 음행을 하며 다른 육체를 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받음으로 거울이 되었다고 기록되어 있습니다. Тэгээд Юда номны 1-ийн 7-р ишлэлээр ч бас байж байгаа. Тэд нэр харах юм бол те эзний өмнө байж байгаа одоо Содом Гомора ч гэсэн те эзний өмнө те завхаарлыг үйлдэж байгаад мөнхөд одоо те дурсагдах тийм гал болсон гэж байгаа. 자, 이처럼 음행은 도시 전체를 멸망시키는 그 재앙의 원인이 돼서 기록되어 있습니다. За энэ дээр харах юм бол те энэ үечлэн энэ завхаарл гэдэг зүйл болж байгаа чинь бүхэл бүтэн нэг хүний асуудал юм уу хоёр хүний асуудал биш нийт масс буюу бүхэл бүтэн хот тэр даяар нь ингээд унаах аюултай гэдэг хэлээ Содом Гомораас харж болохоор 물론 다른 죄들도 참 크고 무겁지만은 특별히 우리가 음행죄에 빠지지 않도록 항상 삼가 조심해야 됩니다. тэгээд бид нар мэдээж хэрэг бид нар бусад одоо гин байдалд ч гэсэндээ тийм одоо орохгүй хичих хэрэгтэй. За гэхдээ үүний хажуугаар бид нар онцгойлон яг стил чинь одоо тэр завхаарлалтай тэрнтэй ингээ холбогдохгүй байх тал дээр хичих хэрэгтэй шүү. 음행죄에 빠지게 되면 지금까지 쌓아온 모든 것들이 다 한순간에 무너지는 경우가 많습니다. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаараа тэр завхаарл дээр юу тэр холбогдоод эхлэхээр би өнөөдрийг хүртэл цуглуулсан зүйлсүүд ч юм уу тэгээ юу гэх юм өнөөдрийг хүртэл байсан бүх хөтөлбөрүүд нэг өдөр бүгд ингээ унах тохиолдолжсэн байдаг. 요즘 그 젊은 사람들을 보면요, 그 결혼하지 않은 상태에서 서로 동거하는 그런 사람들이 있습니다. Одоо ингээд хараад байхад яаж юм гэхэл чинь юу яагагүй нэг ийм сонин юу гэх юм уу суухаас өмнө эхлээд одоо тэгээ унтаж үзэх хэрэгтэй гэсэн ийм бодол ингээд байгаа гэдэг. Тэгээ ингээд суухаас өмнө хүмүүстэй унтаад гэдэг. 그 우리 믿는 사람들은 절대로 그것을 용납해서는 안 됩니다.
Гэтэ бид нар итгэгч хүмүүсийн хувьд яасан хэрэг тийм зүйлсүүд дээр үгүй тэг одоо хүлээн зөвшөөрөд ч юм тэгж бас болохгүй. 이제 혼인하지 아니하고 같이 사는 것은 그건 하나님 앞에 그건 합당치 않은 거 죄가 되는 것입니다. Одоо тэг гэрлээгүй байхдаа тэг хамт амьдрах ч гэсэндээ эзний өмнө тэг бас зөв зөвхөн зүйл биш байгаа. 동거하고 싶으면은 정당하게 결혼식을 하고 혼인 절차를 거쳐서 동거해야 됩니다. Тэг үнэхээр одоо юу аагүй л тэр хүн хэрэгтэй гэвэл албан ёсоор нь суух хэрэгтэй. 어떤 사람들은 그냥 결혼식을 하지 않고 그냥 둘이 살면서 자녀도 낳고 그렇게 몇십 년을 살다가 심지어 몇십 년 후에 그때 가서 결혼식을 하는 사람도 있어요. Зарим хүмүүс ядглаар юу тийм ямар нэгэн тийм одоо үйлдэхгүйгээр те хоригмын ёслол хийхгүйгээр хамт амьдраа дон удаан жил болцсон хүмүүс ч гэсэн байдаг. Тэгж дараад нь ядглаар за одоо гэрлэе гэдгээр л хүмүүс ба. 여러분들이 볼 때는 그것이 정당하다고 생각합니까? Та нар юу гэж бодож байна тэр тал дээр? 답변을 해보세요. Манайхаа хариулж өгөөрэй. нийгмийн тийм хэвийн үзэгдэл болцсон зүйлш. Одоо Тэр үед яг тэр үед одоо бидний аав ээж үед ч юм уу өөр үед бас эхлэгүрцдэг байсан те. Бидний үед тийм үү. биднээс дээр үед байсан те. Одоо болвол бүр нийгмийн бараг хэвийн үзэгдэл болцсон биш. 결혼식은 하나님과 사람 앞에서 부부가 되었다는 것을 공포하는 예식입니다. Тийм хурим гэдэг зүйл болохоор чинь бурхны өмнө тэг за бид хоёр ингээд нэг гэр бүл болж байгаа шүү гэдгийг ингээд илчилж байгаа мэдээ өгдөг зүйл байна. 그렇기 때문에 결혼식을 하지 않고 동거하는 것은 옳지 않다는 것입니다. Тийм учраас бид нарт ямар нэгэн байдлаараа одоо тийм ёслол үйлдэхгүйгээр тэг юу байх нь одоо хамт байх нь эзний өмнө буруу зүйл болчих. 세상 법적으로는요. 결혼식을 하지 않았더라도 혼인신고를 마치게 되면은 부부로 인정을 합니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр гэсэн бас яадаг гэхээр одоо тэгдэж нэг яг бүтэн хурим ёслол ч юм уу зарим хүмүүс хийж амжаагүй байх тохиол байдаг. Гэтэ тэглээ гэсэндээ очиод улстай бүртгүүлдэг тийм аль биесны нэг гэрэлтийн баталгаа гэж шийдэгдэг тийм. 그래서 결혼식 하지 않고 혼인신고를 하고 동거하는 사람들이 적지 않게 많이 있습니다. Гэхдээ бас ингээ харангуй тийм одоо хурмын ёслол хийхгүйгээр эхнэр нөхрийн биш гэр бүлээ батлуулчаад ингээ амьдарч байгаа хүмүүс гэсэн олон байгаа тийм. 그러나 우리 믿는 성도들은 분명히 알아야 됩니다. 그것은 잘못된 것입니다. 죄입니다. Гэхдээ бид нэр итгэж бидний бодлохоор чинь тэр ч гэсэндээ болохгүй гэж. Тусгай одоо тийм заавал тэр юу хурмын ёслыг хийж дараад ингээд одоо болох ёстой зүйл. Тэгэхээр ёслол хийхгүй гэсэн мэтлээ гэр бүлээ батлуулсан гэж бол энэ ч гэсэндээ бас гэмд орно. 그러니까 남녀가 같이 동거하려면은 반드시 결혼식을 올린 다음에 동거를 해야 되고 또 반드시 혼인신고를 해야 이게 정당한 결혼입니다. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёртой хамт одоо тэнийг гэрт орох гэж байгаа гэх юм бол заавал нөгөө дүрмийн дагуу эхлээд турмаа хийгээ дараа нь гэр бүлээ одоо батлуулаад тэгжээч ингээд гэр бүл нэг гэрт орох нь энэ чи яг жинхэнэ нөгөө нэг албан ёсны буюу хууль ёсны болж байгаа гэсэн. 이게 요즘 이렇게 결혼식도 올리지 않고 서로 동거하면서 사는 사람들을 많이 보기 때문에 안타까운 마음으로 이 말씀을 제가 드렸습니다. За яагаад гэхээр одоо энэ гэрлэлтийн талаарх энэ агуулгуудыг хэллээ. Бас нэлийн эдэн минут ярьлаа тий. Тэгээ шалтгаан нь юу гэхээр сүүлийн үед тийм хүмүүс маш олон байх болохоор пастрын зүгээс ч гэсэндээ маш тэр тал дээр нэлийн эмзэглэдэг учраас бас нэлийн ингээ ярьлаа. 뭐 각 나라마다 뭐 그 결혼 풍습이 좀 다 다르기 때문에 어떠할지를 모르지만은 우리는 그 나라의 풍속을 따라가는 게 아니라 성경대로 해야 되는 것입니다.
Тэ мэдээж хэрэг улс болгоны одоо ёс заншилтэй соёлууд нь өөр байдаг. Тэгэхээр магадгүй тиймэрхүү хүмүүс юу гэдэг нь манай соёл өөр, танах өөр гэдээ бас ингэж ярих байх. Гэхдээ бид нар болохоор чи юу гэдгийг тухайн улсуудын соёлыг хараад соёлыг тааж амьдардаг хүмүүс биш. Бид нар бол Библийг тааж амьдардаг хүмүүс. 성경적인 것은 한 남자가 한 여자와만 살아야 되는 것입니다. 두 여자를 데리고 산다든가 여러 여자를 데리고 사는 것은 그건 성경적이 아닙니다. Гэтэ ингээ харах юм бол Библиэрээс харах юм бол юу гэж Библиэр юу гэсэн гэхээр чинь нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй гэсэн ийм тогтцоогоор бурхан бүтээсэн гэсэн. Олон хүмүүс хамт байх нь тэр бол Библийн дагах биш гэсэн. 뭐 어느 나라는 법적으로 그것이 허용이 됐다고 해가지고서 뭐 한 남자가 여러 여자를 능력만 있으면은 여러 여자를 데리고 사는데 그건 우리는 성경을 따라야지 그 나라의 법을 따르면 안 됩니다. Гэтэ бид нар яадаг л чинь жишээлбэл магадгүй зарим улсад яаж гэхэл чинь тухайн үедээ тэжээж чадна л гэжээвэл өөр хүмүүсийг хэдэн ч хүнийг ингээд ихнэр болгож авнаа гэсэн ийм бас хууль шиг юм байдаг юм шиг байна. Гэхдээ бид нэр одоо Библийг харах юм бол Библиэлд нэг хүн л гэж байгаа. Нэг хүн л гэж байгаа. 또 성경에도 보면은 한 남자가 여러 아내를 둔 가정을 보면은 항상 평탄치가 않았습니다. За тэгэхээр 평탄치가 않았다고요? 평안하지 않았단 말이에요. 죄송해요. 무슨 여러 한 남자가 여러 아내를 둔 가정을 보면은 평안하지가 않았다 그 말입니다. 아 그래요? мэдээж хэрэг одоо нэг гэр бүлд магадгүй тэ зөвхөн нэг хүн л байх хэрэгтэй гэж. Гэтэл нэг гэр бүлд байж хэлэр чинь одоо нэг нөхөр олон их нэртэй ингээ байна ингээ харах юм бол гаднаас нь хараач тэр амар тайван биш. 제가 예를 하나 들어보겠습니다. 그 아브라함 아시죠? 아브라함. 네. тэгэхээр нэг жишээ авах жишээлбэл Авраам биш үү? 아브라함의 본래 아내는 사라입니다. 그 아브라함인 운치 эхнэр чинь бол Сара шүү дээ, тийм? 근데 사라가 나이가 많도록 아이를 낳지 못하니까 어떤 일을 했습니까? Тэгэхээр юу Авраам яасан блэ? Өөрийнх нь эхнэр нөгөө нэг Сара хүүхэд төрүүлэхгүй байхлаар Авраам яадаг вүлээ? 사라가 자기 몸종인 하갈을 아브라함의 그 아내로 주어서 아들을 낳게 만들었죠. За тэгсэн чинь Сара бас нөгөө нэг тийм нөхөртөө Хагарыг өгөөд Хагараар дамжуулж хүүтэй болдог тийм. 그 아들이 바로 이스마엘입니다. Гэтэл тэр хүн болохоор чинь Ишмаил байсан тийм. 그러나 나중에 하나님께서 사라를 통해서 정식 아들인 이삭을 낳게 하십니다. Тэгээ бурхан дараа нь яасан бэлээ? Яг үндсэн одоо тэр эхнэр болох Сараагаас дамжуулаад Ишмаилыг төрүүлсэн тийм. Исаакыг төрүүлсэн. 근데 그 하갈이 낳은 이스마엘과 사라가 낳은 이삭의 그 후손들이 오늘날 중동에서 얼마나 그 시끄럽습니까? Одоо тэгэхээр яаж хэлээ чинь одоо яг энэ цаг үеийг харах юм бол тухайн үедээ тэр зүгээр л ингээд нэг тийм хүүхдтэй болмоор байна гэж нэг бацсан юм шиг боловч одоо цаг үеийг харахад яаж чинь гингут чинь аль тэр хоёр хүүхдийн үр удмууд нь хоорондоо ингээд дайтчихад дэлхийд нөлөөлж байгаа. 또 이삭의 아들이었던 야곱은 무려 아내를 넷이나 두었습니다. Tehát Исаакийн хүүхэд нь Яаков болохоор ч хэдэн дөрөв их нэртэй байсан тийм. 그 네 아내 사이에서 얼마나 시끄러웠는지 우리는 성경을 통해 잘 알 수 있습니다. Тэгэхээр тэр дөрөв их нэрийн дунд Яаков хичнээн нөгөө толгойн өвдсөн талаар бид нэр Библиэс болоод мэдж болдог. 다윗 왕도 여러 아내를 둠으로 인해서 그 자녀들 간에 뭐 피비린내 나는 그런 아주 상잔이 있었습니다. 누구요? 다윗 왕. 다윗 왕. Тэгээ Давид хаан ч гэсэндээ бас харах юм бол тэ одоо нэг олон их нэртэй байсанс болоод нэлээд ингэ яадаг тийм ээ. Одоо нэг юу гэвэл хоорондоо таарахгүй тохиолдол бас байсан. 근데 제가 성경을 통해서 볼 때 아브라함의 아들 이삭은 오직 한 아내만 두었습니다.
За гэхдээ харах юм бол Авраамийн одоо хүү Исаакийг харах юм бол Исаакаас л нэг л их нэртэй байсан гэж гарч байна. 누구죠? 리브가. 그죠? Тэр нь хэн бэлээ Ребека байсан тий. 리브가를 부인으로 맞이한 후에 20년 동안 자식이 없었어요. Тэгээ Ребекаг эхнэр болоход авснаас хойш тэр хоёрт чинь 20 жилийн турш хүүхэд олдоогүй тийм ээ. 그래도 이삭은 절대로 쳐부럽지 않았습니다. Гэхдээ Исаакаас л тэглээгээд одоо юу гэдгийг ерөөсөө яагаагүй иүүлээд татвар юм аваагүй. 아마도 이삭은 자기 아버지가 첩을 얻어서 낳은 그 아들인 이스마엘에게 많은 고통을 당했기 때문에 아마 자기는 절대로 첩을 얻지 않겠다는 결심을 했는지도 모릅니다. Гэхдээ тэр болохоор одоо юу гэдгийг Исаак тий өөр эхнэр аваагүй юу гэдгийг өөрийнх нь нөгөө нэг тэр аавынхаа алтаануудаас дахиад автахгүй гэж тэгсэн ч гэж магадгүй нөгөө Ишмаэлээс болоод зөндөө олон тий хэцүү зүйлүүд тохиолдсноос үүдсэн ч гэж магадгүй. 그래서 이삭은 40살에 리브가를 얻어서 결혼을 했지만은 60살 되도록 아들이 없었지만 그래도 다른 여자를 얻지 않았습니다. Исаакаас гэхэлэр чинь 40 настай эхнэртэйгээс уусан гэж байна. Тэгээд цаашаа 60 нас хүртлээр буюу 20 жил хүүхдгүй байсан. Гэхдээ тэгээд одоо өөр эхнэр ч юм уу хайгаагүй. 그 후에 리브가는 에서와 야곱 쌍둥이를 낳았지만 그 후에도 절대 다른 여자를 얻지 않았습니다. Тэгэхээр тэр байдлуудыг харах юм бол яа ч гэхэлэр чинь тэр хин Исаак дараад нь бас өөр хүнд ч гэсэн хайгаагүй. 저는 그래서 참 이삭과 같은 사람이 가장 모범적이지 않겠나 생각됩니다. Тэгээ пастор юу гэж хэлэх чи ерөнхийдөө бол Исаак шиг те ийм хүмүүсээс бид нэр бас үлгэр авах хэрэгтэй байна да гэж бодох хэрэгтэй. 여러 아내를 둠으로 인해서 그 아내들끼리 서로 싸우고 다투는 일도 생기고 가정에 불화가 일어나는 경우가 많기 때문입니다. Тэгээ ялангуяа те нэг биш гэж хаад нэг гэжсэн чинь илүү нэг нэмэгдэд ирэхлээр асуудлууд үүсэх нь угаасаа те амар тайван бис бос байхаа үндэс болно. 또 여러 아내가 낳은 아들들 서로 배다른 아들들끼리 서로 싸우고 다투는 그런 일들도 많이 있기 때문입니다. Тэгээ бас яг л чи олон хүмүүс хамт байх юм бол хоорондоо үйлд харах тий хоорондоо тарахгүй өслөд асуудал үүсч тохиолж гэсэн олон гарна. 그다음에 4절 말씀 한번 보겠습니다. За 4-р ишлэлээр оръё гэлээ. 그가 내 길을 감찰하지 아니하시느냐 내 걸음을 다 세지 아니하시느냐 그랬습니다. За 4-р ишлэлээр замуудыг минь та хардаггүй гэж юу алхам бүрийг минь та тоолоогүй гэж юу гэсэн. 하나님은 욥의 길을 이렇게 감찰하시고 욥의 걸음을 다 세시기 때문에 음행할 수가 없다는 것입니다. За тэр Йов яасан гэхэл чинь тэр одоо эцэстээ тэр замаар явлаа гэхэд юунд хүрдэг вэ гэдэг тэр ингээд маш сайн ойлгосон учраас яасан гэсэн бэ? Би одоо завхаарл тийм зүйл рүү орохгүй гэдгийг ингээд өөртөө бүрэн шийдсэн байна гэж хэлж. 하나님은 우리의 모든 일거수일투족을 모든 행동을 다 살펴보고 계십니다. Бурхан бидний бүх үйлдэлүүдийг харж байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 우리는 하나님이 보시는 줄 알고 이런 음행죄에 빠지지 않도록 항상 조심해야 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Бурханы өмнө зөв биш байхгүй тулд ямар нэгэн байдлаар бүдрүүлэх гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. 만약에 여자를 보고 마음에 그 음란한 마음을 품어도 하나님께서는 그것을 이미 다 알고 계시다는 겁니다. Тэгээ бурхан яаж хэлэх чинь аль хэдийнэ хүмүүс хэн юу хийж байгаа яаж бүгдийг мэдж байгаа. 예수님께서도 그래서 여인을 보고 음욕을 품는 자마다 그 마음에 이미 간음하였느니라고 그랬습니다. Тэгээ эзэн Есүс юу гэсэн чинь сэтгэл дотроо тэг бусдыг тачаалан харах нь харсан хүний аль хэдийн түүнтэй завхаарсан эргээ гэсэн. 전도서 12장 14절 말씀 보면은 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하신다고 그랬습니다.
Тэгээд номлогч хүмүүс номны 12 дугаар бүлэг дээр тий бурхан өслөр бурхан бүхий л одоо үйлсүүдийг ил талд бүх үйлсүүдийг зөв ба муугар нь шүүнэ гэсэн. 시브리서 4장 13절에도 보면은 그 지으신 것이 하나라도 하나님 앞에 나타나지 않을 것이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 이의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나리라고 했습니다. Еврей 4:13 дээр бас тэгж хэлсэн тийм бүх зүйлүүдийг тийм эзний өмнөцгөн мэд харагданаа гэж хэлсэн. Нуух ямар ч шаардлага байхгүй гэсэн. 누가복음 12장 2절에도 보면은 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없다고 그랬습니다. За тэн дээр харах юм бол тийм бас юу гэсгэлэр чинь 전 구절은 목사님 네? юу гэсгэлэр чинь бүхий л тэгээд нуух зүйл байхгүй. Нуугдсан зүйл болгон эзний өмнө нүцгэн мэд харагданаа гэж хэлсэн. 그러니까 하나님은 우리의 마음속으로 품은 생각까지도 다 아신다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан бидний доторх тэр нуугдсан бүхий л зүйлүүдийг үрд бурхан мэддэг гэсэн. 사람은 행동으로 나타나는 것만 알 수 있지만 하나님은 우리가 마음속에 어떤 마음을 품고 있는가에도 다 알고 계시다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс ядаглаж чи надаас гарч байгаа үйлдэлүүдийг хараад энэ хүн яг тэгсэн байна гэж мэддэг бол бурхан яадаг гэсэн лээд тэр үйлдэл гараагүй байхаас нь яадаг гэсэн. Тэр үйлдэл гараагүй байхаас нь болоод дотроо бодож байгаа тэр үеэс нь болоод мэднэ гэсэн. 그러니까 만약에 여자를 보고 음란한 마음을 품었다면은 그것도 하나님은 다 그 자체를 알고 계시다는 겁니다. Тэгэхээр одоо магадгүй те бид нар юу гэдэг дотроо юу нууцаар ингэ бодож байгаа боловч бурхан тэрийг гэдэг мэдчих байгаа гэсэн. 그 다음에 두 번째 대지는 거짓되이 행하지 않았다는 거 5절 6절입니다. За тэгээ хоёр дахь одоо сэдвээр үйл орох чинь тийм ээ. За хоёр дахь сэдв болохоор чинь худал хуурмөр орохгүй гэж амласан гэсэн тийм. 네, 5절 6절 한번 읽어보겠습니다. 언제 나의 행위가 허탄해졌으며 내 발이 괴율에 빨랐던가 그리하였으면 내가 공평한 저울에 살려서 하나님이 나의 정직함을 아시게 되기를 원하노라 그랬습니다. За ингээд 5 6 дахь ишлэгийг хэлээ харъя. 5 6 дахь ишлэгийг харах юм бол хуурмагтай би хамт алхсан бол хүлмэн зал мэх рүү яарч байсан бол зөв шудраг чингээр чинэл намайг хоёргүй үнэн чиг минь бурхан мэдэх болно гэсэн. 아멘. 네, 이 말은 욥은 언제나 그 진리에서 떠나지 아니하고 진실하게 살았다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йов тэ үннээс би холдоогүй би яг үнэнчээр амьдсан гэдэг хэлсэн. 우리도 이렇게 욥처럼 항상 진리에서 떠나지 않는 생활을 해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн Йовоос үлгэр авахдаа тэ үннээс ингээ холдохгүй зүгтаахгүй ийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 처음에 믿는 일이 옳은 줄 알고 열심히 신앙생활 잘하다가 어느샌가 또 언젠가는 이 신앙을 떠나는 그런 사람도 있습니다. Тэгээ ямар яадаг лэрэ хүмүүс байд эхлээд ингээд итгэлийн амьдралаар явж байгаа сүүл рүүгээ яадаг лэр чинь өөрийнхөө дураар ингээд явдаг хүмүүс зөндөө байгаа. 한 번 깨달은 진리는 굳게 붙들고 절대로 놓지 말아야 됩니다. Тэгээ бид нэг ингээ ойлгосон, үнэнийг ойлгосон гэвэл те тэр үннээс ингээ зуурхаа болохгүй байх хэрэгтэй. 하나님의 말씀 한마디를 내 생명같이 소중히 여겨야 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр тэр бурхнаас өгөгдөж байгаа тэр үгийг те өөрийнхөө ам шиг ингээд нандинах хэрэгтэй. 또 욥은 그 자기 발이 그 괴율에 속임수죠. 괴율에 빨랐던가 이런 말을 했어요. За тэг Йов юу гэсэн л чинь өөрийнхөө хүлээг те би залах юу залмих руу яарч байсан юм яраагүй гэдэг хэлсэн. Би миний хөл залмих руу яраагүй гэсэн. 이게 욥은 일생 동안 이런 그 속임수에 빠지거나 허탄한 길을 걸어간 일이 없었다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йов яаж хэлэр чинь насан турш амьдралынхаа туршид ясгалж чинь ямар нэгэн байдлын ийм залмих руу ерөөсөө ороогүй гэдэг хэлж.
여러분들이 일생 동안 지금까지 살아오면서 남을 속인 적이 없습니까? Бид нэр тийм магадгүй тэр бусдыг бид нэр харин яваадаг болоо бусдыг барьж авах бусдыг одоо хулигдах монголоор бол тийм зүйл байдгүй. 욥은 이렇게 일생 동안 살아오면서 남을 속인 적이 없다는 거예요. Тэгэхээр Йов харин яасан бэлээ энэ амьдралынхаа туршид бусдыг ингэж хуурч суудаа байхгүй гэж хэлсэн. 그럼 얼마나 참 훌륭한 사람입니까? Тэгэхээр өстой мундаг хүн байна те. 욥은 이렇게 일생 동안 하나님 말씀에서 떠나지 않고 정직하고 참된 길만 걸어갔다는 것입니다. хин Йов ясгалаар нэг насныхаа туршид яасан бэ чинь маш ингээд итгэмжтэй ингэж амьдсан гэсэн. 그는 뭐 허랑방탕하거나 또 허탄한 길로 걸어가지 않았습니다. За тэрээр яасан гэхээр бас ийм одоо юг энэ дээр болохоор юу бусдыг одоо буруу дэшин төлөвлөсөн тийм замраа амьдрааг өгсөн те. 그래서 욥이 하나님의 공평한 저울에 달려도 부족함이 없다는 것입니다. Яа өөрийгөө өсөлөр. Эзэн намайг те ийм зөвийн чинлүүрээр чинлэг гэх юм гэлээч гэсэндээ надаас ямар нэгэн зөв буруу зүйл олдохгүй гэсэн. 자, 우리는 참 이런 고백을 할 수 있을까요? Та тэгвэл бодож үзье хэдүүлээ дор бүрнэ. Би тэгвэл эзний өмнө би ийм одоо амлалтыг те өгч чадах болов. 나도 일생 동안 하나님 말씀을 떠나지 않고 정직하게 또 남을 속이지 않고 공평하게 살았는가? 이것을 우리가 한번 돌이켜봐야 되겠습니다. Би насан туршдаа эзнээс холдохгүй байгаад тэгээ бусдыг одоо юу авахгүйгээр бусдыг хохирохгүй бусдыг шулахгүйгээр тэгээ эзний өмнө зөв шударгаар тэгээ ингэж амьдарсан ингээд эзний өмнө би хэлж чадах уу гэдэг хэдүүлээ дор бүрнээ бодож үзсэн. 여기까지만 보더라도 욥이 얼마나 참 믿음이 좋은 사람인가를 우리가 느낄 수 있지 않습니까? Хэдүүлээ энэ хүртлээс ядаж энэ хэсэг одоо цаашаа нэг зөндөө үүснэ. Гэхдээ эхний ээлжинд энэ хэсэг хүрэхэд ч гэсэндээ Йовыг харах юм бол ямар тийм үзүүл сурууштай тий үлгэрч шиж хүн бэ гэдгийг харж болохоор юм. 그런 때문에 하나님께서 욥에게 그런 물질적으로도 큰 복을 주신 줄로 믿습니다. Тэгээ яасан гэхээр бурхан яаж вэ? Магадгүй Йов тэгээ дараад нь ийм учраас тий эзэм түүнд тэгээ ерөөлийг харамгүй батсан байхаа гэж бас бодогдохоор байна. 뭐 앞으로도 40절까지 뭐 계속해서 욥이 믿음을 잘 지킨 내용이 기록되어 있는데 자 우리도 이런 신앙을 잘 본받도록 해야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ одоо сурж байгаа зүйлүүдээс ч гэсэндээ хэдүүлээ үлгээр аваад хамтдаа ингэдэг урамшигтаад ингэхийг хүсье. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За хэдүүлээ түр амарч байгаа буцаад орё. 그다음 세 번째 대지에서 탐심으로 행하지 않았음 7절로 8절입니다. За одоо хэдүүлээ 3 дугаар сэдвээр орж байгаа. Би шунаагүй гэсэн хэсэг үсэн тий. За шунлаар үлдээгүй буюу 7 8 дугаар ишлэлээр хэдүүлээ орж байна. 네, 7절 8절 한번 읽어보겠습니다. 7 8-ыг уншия. 언제 내 걸음이 길에서 떠났던가 내 마음이 내 눈을 따라갔던가 내 손에 더러운 것이 묻었던가 그리하였으면 나의 심은 것을 타인이 먹으며 나의 소산이 뿌리까지 뽑히는 것이 마땅하니라. За юу гэхээр 7 8 дугаар ишлэл дээр болохоор чинь алхам минь зөв замаас гарч зүрх минь миний нүдийг дагаж гарт минь альва толб наалтсан бол тавьсан минь өөр хүний хоол болог тийм ээ цухих үр тариа минь үнцээрээ сугаргаа гэсэн. Амен. 이렇게 언제 내 걸음이 길에서 떠났던가 이 말은 욥의 걸음이 진리의 길, 옳은 길에서 떠나지 않았다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йовын алхам тийм ээ үнний зам. За тэр юунаас үнний зам шудрагын замаас тэрээр түүний алхам холдоогүй гэж хэлсэн. 욥은 물질이나 명예 영광이나 여자의 유혹에 끌려서 이 바른 길을 잠시라도 떠난 적이 없다는 것입니다. За хэдлээ энэ хүртэл дүгнэх юм бол яаж вэ? Йов тий эмгтэйгээс эд хөрөнгөөс за тэгээд эрх мэдэл болон шунлуудаас тий альнаас нь одоо нөлөөлөл аваагүй
Алинаас нь ч болоод зөвийн замыг орхиогүй гэж хэлсэн. 또 내 마음이 내 눈을 따라갔던가 이 말은 욥의 마음이 그 안목의 정욕대로 따라간 적이 없다는 것입니다. За бас тэгээд хэлэнгүүт миний нүд маань миний сэтгэлийг дагаагүй гэсэн тий. Тэг Йовыг тэрийг өсөлөж нүдэрээ тий ямар нэгэн байдлаараа одоо нүдэрээ бүдрэх зүйлүүд хийгээгүй гэсэн үг. 그러니까 사치하고 또 행음하고 향락에 빠지는 것은 다 안목의 정욕과 육신의 정욕을 따라가는 것입니다. За тэгээд тий өөрийнхөө дураар яваад гэм үлдээ гэсэн юм дуулаагүй байгаад байдаг зүйлүүд юунаас болдог гэхээр яг тэр нүдний нүдний болон сэтгэлээ дагснаас ингэ болдог гэж дотор үүсэж байгаа тэр гэмт бодлуудаас үүсдэг гэсэн. 그러나 욥은 그런 것을 따라가지 않았습니다. Тэгээ Йов болохоор тийм зүйлээ дагаж яваагүй гэсэн тий. 이것은 욥이 자기를 자기를 이기고 자기를 잘 지킨 증거입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр өөрийгөө ялаад тий өөртөө тэнцвэж өөрийнхөө тэр янз бүрийн хүний бодлуудад автаагүй гэсэн. 또 내 손에 더러운 것이 묻었던가 이 말은 그 손은 이제 행동을 가리키는데 욥이 일생 동안 더러운 행동이나 불의한 재물을 취한 일이 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл миний одоо тэр үйлс дотор гэсэн тий бас хэрвээ миний юг гарт нь альва толгом наалцсан бол гэж хэлсэн. Тэрээр ямар нэгэн байдлаараа тийм бохор үйлдэлүүдийг ч гэсэн хийгээгүй гэж хэлсэн. 이걸 보면 참 욥이 얼마나 일생 동안 깨끗하고 정직하게 살았는가를 알 수 있지 않습니까? Хэдүүлээ ингээд харах болгон дээр тий Йовын хувьд ямар тийм тий итгэмжтэй, ямар цэвэртэй, ямар цэгшулуун ингэж амьдэрсэн юм бэ гэдэг талаас харж болохоор юм. 욥이 만일 자기가 바른 길에서 떠나서 더러운 이득을 취했거나 또 안목의 정욕대로 행했다면은 자기가 심은 것을 다른 사람이 먹으며 또 자기의 소산이 뿌리까지 다 뽑히는 것이 마땅하다고 했습니다. За тэг хэрвээ магадгүй тэ Йов өөрийнхөө хэлсний дагуу биш амьдэрсэн бол тэ түүний хийсэн үйлсүүд нь тэг хүнд чирэхгүй болсон ч болно гэдгийг бас хөлийн зөвшөөрсөн. 8 дээр ишлэлтэй. 이것은 욥이 조금도 가책이 없는 행동을 했다는 것입니다. За тэгэхээр тэр юу гэсвэлэр чинь өөрөө тэгж юм зөрөгтэй хэлж чаана юм хэлээ. Тэр бол өчүүхүнчтэй худлаа яриаггүй буюу өчүүхүнч буруу үйлдэл үлдээвэ гэдэг хэлсэн гэсэн үг. 욥은 언제나 마음이 청결하고 손이 깨끗했습니다. Тэгээ Йов ямар ч үед сэтгэл нь тэ зөв тэгэд гар нь цэвэр байсан гэсэн. 그러니까 행동으로도 죄를 짓지 않았지만 마음으로도 죄를 짓지 않았다는 것입니다. тэрээр үйлсээрээ ч зөвийг үйлдсэн, үйлсээрээ ч бурууг үйлдээгүй, сэтгэлээрээ ч бурууг үйлдэг. 우리도 이런 고백을 좀 할 수 있는 자가 돼야 되겠습니다. Бид нэр яг зэрэг ийм одоо тий зоригтой, ийм нүр бардам тий ийм гэрчлэл хийдэг хүмүүс болохыг хүсье. 우리는 사실 행동으로는 죄를 범하지 않았을지라도 마음으로 죄를 범할 때가 얼마나 많습니까? Бид нэр яадаг гэхээр сэтгэл үйлдэлээрээ ч юм уу те зөв амьдрахад хичээдэг хэрнээ сэтгэл дотроо бол те олон зүйлийг ингээд одоо үйлдэлж явж байгаа хүмүүс байдаг. 그 마음을 잘 다스리는 자가 성을 빼앗는 자보다 낫다고 그랬습니다. Тэгээ харин Библиэр үгээр сэтгэлээ захирдаг хүн бол хотыг захирахаас агуу гэсэн те. 그 잠언 16장 32절이죠. 한번 찾아볼까요? За сургаалт төгс номны 16-гийн 32 дээр байх хэрэгтэй. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 그랬습니다. За 잠언 16장 32절 말씀이요? 네, 16장 32절. За сургаалт төгс 16-гийн 32 дээр байгаа гэсэн үг. За энэ дэр энэ уурлахтаа удаан хүн хатан зоригтноос дээрээ сэтгэлээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс жилөө гэсэн. Амен. 이렇게 손에 그
더러운 것이 묻었다는 것은 실질적인 그 죄의 행위를 가리키는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр харах юм бол тий юун дээр бохирдуулаагүй гэх нь боддоор би тийм үйлдэггүй гэсэн утга тий. 또 마음과 눈이 그 욕망에 끌리지 않았다는 것을 욥은 강조하고 있습니다. За тэгээ яв юу ч гэхэр чинь тий тэр сэтгэлээрээ сүнсээрээ бас ингээд нөгөө гэм үйлдэхгүй байх тал дээр бас ингээд ятгах өгч байгаа тий. 그래서 욥은 만약에 자신이 죄를 범했으면 그 결과를 다 감수하겠다고 말하면서 자신의 결백을 더욱더 강하게 주장했습니다. За тэгээ яв юу гэхэр чинь надад ч гэсэндээ үнэхээр тийм асуудал байгаагүй гэдгийг тэгээ би өөрөө цэвэр амьдэрсэн гэдгийг хэлээд тий ингээд одоо зоригтойгоор тэгээг гэдэг ингээд шийдэж байгаа. 자, 그다음에 네 번째 대지를 보겠습니다. 네 번째는 가늠하지 않았음에 대해서. За дөрөв төсөлдөр орох чинь. За би ачаал тэг би завхаараагүй гэсэн. 9절로 12절 가늠하지 않았음. 9-ээс 12 дугаар эшлэлээр байгаа. 9절부터 읽어보겠습니다. 자, 9-ээс уншия. 언제 내 마음이 여인에게 유혹되어 이웃의 문을 엿보아 기다렸던가. 그리하였으면 내 처가 타인의 매를 돌리며 타인이 더불어 동침하는 것이 마땅하니라. 이는 중죄라. 재판자에게 벌받으라 하기요 멸망하도록 사르는 불이라. 나의 모든 소산을 뿌리까지 없이 할 것이니라. 12절까지요. За 9-12-ыг уншия. Хэрв зүрх минь өөр эмэгтэй дуруу татагдаж хөршийнхөө үүдэнд би отон хүлээсэн бол миний эхнэр өөр хүнийг хооллох тариаг тэрэмддэг миний эхнэр өөр хүнийг хооллох тариаг тэрэмдэг өөр ирчүүл түүн дээр орог ингэсэн бол энэ нь булай гэмт хэрэг нагаад шүүхээр шитгүүлэх хилэнц болох байсан. Энэ нь сүйрлийн газарт хүрэгтэл шатаадаг гал бөгөөд байгаа бүхнийг минь үндэсээр нь устгах байсан. 아멘. 네, 욥이 이렇게 이웃의 아내와 간음죄를 범한 적이 없다고 증명했습니다. За өөрөөр хэлбэл тийм яв би хөршүүгээ тийм хөршөөд санаархаж гэм үлдээгүй гэж хэлсэн. Санаархаагүй гэмийг ч үлдээгүй гэсэн. 남의 아내와 간음하는 것은 아주 무거운 죄고 재판자에게 유죄 판결을 받을 것이라는 겁니다. Тэгээ ингээд харах юм бол тийм бусдын эхнэр рүү анхаарах, сатаарах, бусдын эхнэртэй гэм үлдэх нь тийм маш ингээд хүнд гэсэн. Хүнд одоо гэм гэсэн. 또 하나님 앞에 벌 받아서 자기 소산이 뿌리까지 뽑힌다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нь эзний өмнө шүүлт болно гэсэн тийм шүүлт болохоос гадна байгаа бүх зүйл нь үндсээр устгагдана, суглагдана гэсэн. 그리고 그것은 자기 처가, 자기 아내가 타인의 매를 돌리며 또 종살이하고 타인과 더불어 동침하는 것이 마땅하다는 것입니다. За тэр бас үсэн бэ. Хэрвээ би тэгсэн бол тэ эхнэр маань өөр хүний термиг эргүүлж тэ өөр хүнд ингээд зарцлагдах хэмжээний шүү гэж хэлсэн. 남의 아내를 탐하지 말라는 것을 강조하고 있습니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол тэ бусдын эхнэр лөө бүү санаарахаарай гэдэг дахиж ингээд сануулж байгаа байна. 하나님께서 자기에게 맺어주신 아내가 제일 좋은 줄 알고 남의 아내에게 눈을 두지 말라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэ бусд руу тэ одоо илүү харж билүү долоохгүй байх хэрэгтэй гэсэн. 다윗왕이 믿음이 떨어졌을 때는 밧세바 즉 우리아의 아내를 범하는 죄를 저질렀지 않습니까? 남의 아내란 말이에요. Тэгэхээр Батшебагийн талаар мэдэн тэ Давид Батшебаар ингээд одоо ордог. 믿음이 떨어지게 되면은 남의 아내가 좋아 보이고 또 그로 인해서 간음죄를 짓기가 쉽습니다. Хүний итгэл ингээд сулраад эхлэр яадаг гэхлээрээ тэ бусад зүйл рүү хүмүүс ингээд анхаарлаа хандуулах нь хурдан болдог. 그리고 잠언 6장 25절 26절에 보면은 내 마음에 아름다운 색을 탐하지 말며
그 눈꺼풀에 흘리지 말라. 음녀로 인하여 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 계집은 귀한 생명을 사냥함이라고 그랬습니다. Тэгэхээр одоо 구절을 저도 읽을까요, 목사님? 잠언 6장 25절로 26절입니다. 네. За сургаалт төгс номны 6-гийн 22 25 26-г харж байна. Сургаалт төгс 6-гийн 25 26. За энэ дээр юу гэсэн гэхээр тэр эмийн үсгэлэнг зүрхэндээ бүү оруулаа. Түүний гоёмсог харцанд өөрийгөө бүү эзэмдүүлээ. Бие үнэлэгчийн төлөөс зүсэм талах, бусдын эхнэрийн төлөөс нандин амийн нэхлээ гэсэн. 잠언 22장 14절에도 보면은 음녀의 입은 깊은 함정이라 여호와의 노를 당한 자는 거기 빠지리라고 그랬습니다. 잠언 12장 14절이죠, 목사님. 22장 14절. 22장 14절. 네. 22장 14절. За сургаалт төгс 22-ийн 14-өөс юу хэлж байна? Садар самуун эмийн ам гүн цооног юм ба. Эзнийг hilгнүүлэгч тийм урана гэсэн байна. 자, 이러한 간음죄에 빠지지, 음행죄에 빠지지 않으려면은 하나님을 가까이 하고 하나님 앞에서 그 말씀대로 사는 자가 돼야 합니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Бид нар тэгвэл ийм байдалд орохгүй тулд тэгээд яах ёстой вэ гэхээр эзний өмнө эзэн рүү анхаарлаа хандуулад эзний өмнө зөв байх гэдэг хичээх хэрэгтэй гэсэн. 마음이 하나님을 떠나게 되면은 그것이 바로 영적 간음이라고 그랬습니다. Хэрвээ тэ бас Библиэр хэрвээ чи өөрийн бурхнаа орхих юм бол яах юм бэ гэсэн чинь тэр чинь ч гэсэн бас юу шүү гэсэн тэ нөгөө юу завхаар шүү гэсэн тэ. 마음에 하나님을 늘 모시고 사는 사람은 그런 간음죄에 빠지지 않습니다. Өөрөөр хэлбэл тэ бурхныхаа хажууд эзэн рүү анхаарад эзэнтэй ойр байгаа хүн яадаг гэхэлэр чинь тэр асуудал дундахгүй завхаар л дундахгүй. 그런데 마음이 하나님을 떠나게 되니까 여자를 보고 음욕이 들어온 것입니다. Тэгээ харин яадаг гэхээр хүний сэтгэл ингээд тэгээ эзнээс холдоод ирэхлээр яадаг гэхээр өөр хүн рүү өөр зүйл рүү анхаарч эхэлдэг. 그러니까 음욕이 들어오니까 그것이 점점 커져서 이제 실제적인 간음죄에 빠지게 된 것입니다. Тэгээ яадаг гэхээр эхлээд нэг удаа харан дахиад харан ингээ явсаар нөгөөт нь бүр бодит ингээ үйлдэл болдог. 욥은 자신의 그 삶이 아주 정결했다는 것을 강조하기 위해서 만약 내가 음행죄를 졌다면은 그에 따라 그 가장 큰 수치를 당하는 것이 마땅하다고 말했습니다. За тэг яав юу гэсэн гэхээр хэрвээ би тэг ямар нэгэн байдлаараа завхаар л үйлдсэн бол түүний дагаад яа гэсэн бэ? Миний бүх зүйлээ гэсэн авагдгаа гэж хэлсэн. 그 가장 큰 수치가 뭡니까? 바로 자기 아내가 타인과 더불어 동침하는 것이라고 했습니다. Тэгээ тэр юу гэсэн гэхээр хэрвээ би завхааг нь үйлдсэн байсан бол би тэг хамгийн ичүүрэг ингээ амсгаа гэж хэлсэн. Тэгээ тэр түүний хамгийн ичүүр нь юу гэсэн гэхээр чинь эхнэр дээр нөгөө хүн орох гэж байна. 욥이 이렇게까지 강하게 말한 것은 자신의 결백을 아주 강하게 주장한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йов тэгвэл ийм зоригтойгоор тэг ийм чанга дуугаар одоо тэг ингэж ийм шийдвэрийг хэлж байгаа нь юу гэсэн утга вэ? Тэр өөрөө ийм байдлуудыг хийгээгүй гэсэн утга. 욥은 자신이 그러한 음행죄에 빠지지 않았다는 것을 강하게 주장한 것입니다. За тэгэхээр тэ өөрөөр хэлбэл хин Йов тэ ямар нэгэн байдлаараа буруу зүйл үлдээгүй шүү гэж хэлсэн гэсэн үг. 자, 이걸 통해서 우리가 이렇게 우리에게 주는 교훈을 보면은 단순히 행동만이 아니라 마음과 눈까지도 죄에서 지켜야 한다는 것을 보여준 것입니다. Тэгэхээр эндээс бид нар яах вэ гэж чинь хүн тэ өөрийнхөө сэтгэлээрээ тэр нүдэрээ тэ ингээд шийдэх юм бол тэмцэж болдгоо гэдгийг бас харуулж. 행동뿐만 아니라 마음과 눈까지도 항상 지키라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэж чинь бид нар эзэнтэй ойр байх тусам миний сэтгэл төдийгүй нүд маань ч гэсэндээ яадаг вэ? Одоо хамгаалагддаг гэж.
그리고 죄를 범했으면 그에 따른 합당한 심판을 받아야 한다는 것을 말하고 있습니다. За тэгэхээр дараад нь яддаг гейм гэдэг зүйл байгаа тохиолдолд түүнтэй хамтдаа тий дараад нь заавал үр дүн буюу шийтгэл ирдэг шүү гэдэг санаа. 또 음행은 단순한 개인의 죄가 아니라 가정 전체를 무너뜨리는 결과를 낳는다는 것입니다. За тэг ямар нэгэн завхаарлагддаг зүйл нь яаж хэлж зөвхөн тэг тухайн хүний өөрийнх нь асуудал биш. Бүхэл бүтэн гэр бүлд нөлөөлнө гэж тий. 그 음행죄를 지면 결국은 그 가정이 다 무너지는 경우가 많습니다. Тэгээд завхаар гимээс болоод тэг гэр бүлүүд хуваагдсан тий бүр ингэ сүрсэн тохиолдол олон байгаа. 그런데 아이당은 그런 음행죄를 졌는데도 불구하고 하나님께서 버리지 않고 왜 끝까지 쓰셨을까요? Ай гэтээ яадаг вэ гэхээр ай 다윗 왕. Давид хаан. Гэтээ Давид хаан яасан бэлээ? Давид хаан ч гэсэн алдаа гаргасан тийм ээ. Гэтээ тэр яасан бэлээ? 다윗 왕은 엄청난 그런 죄를 지었지만은 그가 나단 선지자의 책망을 듣고 철저하게 하나님 앞에 회개하고 다시는 그런 죄에 빠지지 않았기 때문에 하나님이 그를 버리지 않고 쓰셨습니다. Гэтээ Давидын хувьд яасан гэхэлэр чинь тэрээр нөгөө нэг Натанаар ирж байгаа зэмлэлийг сонссон тийм ээ. Зэмлэлийг хүлээж авсан. За тэгээд мэдээж хэрэг тэр зэмлүүлсэн. Гэхдээ тэр бүтнээр өөрийнхөө бүх байдлыг хүлээж зөвшөөрөөд тэг гимсэн. Тэгээд дахиад тэр гимшил нь одоо тэг зөв гимшил байсан буюу дахин тийм зүйл рүү үйлдэгдээгүй. Тэр утгаараа эзэн түнд яасан бэ? Одоо тэг дахиад ингээд ерөөлөө сутгасан баг. 어떤 사람이 이렇게 생각할 수가 있어요. 아, 죄를 짓고 나서 회개하면 되지 않겠느냐. 이렇게 말할 수가 있습니다. Зарим хүн тэгж бодож магадгүй юм. Гэм үйлдэл тэгэл одоо үйлчлээд хин гимшчлээд хин гэдэг ч юм уу те. Тийм хөнгөн бодож магадгүй. 그것은 알고 죄를 짓는 것은 하나님 앞에 더 큰 벌을 받는 것입니다. Гэтэ тийм хандлага те эзний өмнө үнэхээр нэг те буцаагаад хатууш таширдуулах боломж болно. 정말 홀이라도 하나라도 빠짐없이 철저하게 다 회개하지 않는다면은 거기에서 빠져나올 수가 없는 것입니다. За тэгэхээр бид нэр те харин эзний өмнө нэг эмээх сэтгэлтэйгээр дуулууртаар очих хэрэгтэй байна. 그다음에 다섯 번째 대지로 13절로 15절까지는 종들을 멸시하지 않았음에 대해서 나와 있습니다. За тэгээд 5 дугаар одоо сэдвүүр хөдлөө орч 5 дугаар сэдвүүд дээр юу гэсэн бэлээ? Би боолуудаа үл тоогоогүй гэж хэлсэн тий. боолуудаа 네, 13절 15절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 13절부터 15절. За 13-аас 15 дугаар ишлэл рүү харна гэсэн үг. 네, 남종이나 여종이 나로 더불어 쟁변할 때 내가 언제 그의 사정을 멸시하였던가? 그리하였으면 하나님이 일어나실 때에는 내가 어떻게 하겠느냐? 하나님이 국문하실 때에는 내가 무엇이라 대답하겠느냐? 나를 태 속에 만드신 자가 또 만들지 아니하셨느냐? 우리를 뱃속에 지으신 자가 하나가 아니시냐? 그렇습니다. За 13-аас 15 дахь эшлэлдэр миний эсрэг гомдлох боол эсвэл шивчнийхээ заргыг би үл тоомсорлсон бол бурхан миний эсрэг босох аваас би хэрхэн хвлээ. Тэр намайг дэнсэлсэн бол би түүнд юу гэж хариулах вүлээ. Хэвлий дотор намайг бүтээсэн тэр тэднийг ч бас тэгсэн босуу. Хэвлий дотроо хэлбэр адилхан бүтээгдсэн босуу гэсэн. Амен. 네, 욥은 자기 종들을 멸시하지 않았고 그들의 사정을 잘 들어주었습니다. За тэгэхээр Йов яасан бэ? Тэднийг одоо тэр боолуудынхаатай аль нь ч байсан гэсэн тэдний нөхцөл байдлуудыг сайн сонсч байсан гэсэн тийм. 보통 그 주인이 종들을 무시하거나 멸시하고 함부로 대하는 경우가 있습니다. Тэг хүмүүс ядаглаар ихэнхдээ одоо нэг боолууд яадаг лээ. боолуудаа үл тоосрлох тохиолдол их байдаг тийм. 그러나 욥은 자기 종들까지도 멸시하지 않고 잘 대해줬다는 것입니다. Гэтэ Йовын хувьд болохоор чинь өөрийнхөө тэр одоо юунуудыг юу лээ? өөрийнхөө
болоотыг бүгдийг ингээ хүлээж авсан гэсэн үг тийм. 네, 하나님 앞에서는 뭐 자기나 또 자기 종이나 마찬가지고 창조의 원리로 볼 때에도 다 같은 피조물이라는 것을 생각하고 있었습니다. Тэгээд юу гэсэн бэ? Тэр боолч бай, эзэн ч бай бүгд ижлэхэн. Тэ эхийн хэвлэлд яг ижлэхэн бүрэлдэхэ гэж хэлсэн. 근데 자기나 자기 종들이 다 같이 하나님의 심판을 받게 될 줄 알고 그 종들을 잘 대우해 주었다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэ би болон тэр яв юу гэсэн бэ? Бид нар бүгдээр яг ижлэхэн гэж хүлээж авч байгаа тийм. Тэр утгаараа энэ тэр гэсэндээ Бурхны бүтээл шүү дээ гэж хүлээж аваад тэднээс бас ингэж үйлчлж өгсөн гэсэн. 이 종들을 멸시하는 것은 그 종들을 지으신 하나님을 멸시하는 줄 알고 욥이 아이고. 그 종들의 인권을 존중해주고 잘 도와줬습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр боол гэдэг нэр ерөөсөө хамаагүй те яв юг харсан гэхэл чинь тэр ч гэсэн тэгвэл Бурхны бүтээл шүү дээ гэдгээр нь харсан. Бөгөөд Бурханд одоо тэр одоо боолыг үл тооно гэдэг чинь юу юм бэ? Бүтээгч нь үл тоож байгаа гэжлэх гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Яв тэрийг бас мэдчихсэн гэсэн. 말라기 2장 10절 말씀에 보면은 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐 한 하나님의 지으신 바가 아니냐 어찌하여 우리 각 사람이 자기 형제에게 괴사를 행하여 우리 열조의 언약을 욕되게 하느냐 그랬습니다. Малагийн 2-장 10-절 2장 бид бүгд нэг эцэгтэй биш үү? Малах номны 2-ын 10 дээр ийм үг. Бид бүгдээрээ нэг эцэгтэй биш үү? Биднийг нэг л Бурхан бүтээсэн биш үү? Яагаад бид ах トゥ усийнхээ эсрэг тэрслэн өвөг дээдсийнхээ гэрээг бузарлана вэ гэсэн агуулга. 아멘. 2장 22절. 잠언 22장 22절부터 23절에도 보면은 약한 자를 약하다고 탈취하지 말며 공고한 자를 성문에서 압제하지 말라. 대저 여호와께서 신호가 나해 주시고 또 그를 노략하는 자의 생명을 빼앗으시라 그랬습니다. 잠언 22장 23절부터죠, 목사님. 22절로 23. 22절로 23. Сургаалт ус номны 22-ын 22 23 дээр бас юу гэж байгаа гэхээр ядуу гэж бүү мүлжөө. Зүдэрснийг гултан хаалхан дээр бүү дарлаа. Тэдний хэрэгээр эзэн өөрөө заргалтнаа. Тэднийг тоногсдгийг тэр тонноо гэсэн. 아멘. 우리는 자기보다 약한 자라 할지라도 절대로 멸시하거나 또 압제하지 말아야 됩니다. Бидний яах ёстой чинь тий одоо биднээс магадгүй сул дорой гэхэл ямар тэсний бид нар сул дорой би санагдаж байгаа хүмүүс байж болно. Гэхдээ тэр хүмүүсийг бид нар харахтаа үл тоож болохгүй шүү гэж хэлж өгсөн тий. 어떤 사람은 자기보다 강한 자 앞에서는 한없이 낮아져서 그 앞에서 굴복하고 또 자기보다 약한 자를 보면은 그 사람은 아주 군림하고 압제한 사람이 있습니다. Зарим хүмүүс яадаг гэхээр өөрөөсөө жоохон дээр юм шиг санагдах юм бол тэр хүний зүгээр бүх талаар хүндэлдэг. Эсвэргээрээ өөрөөсөө жоохон доор юм уу? За энийг би барчих шинжтэй гэж харсан хүмүүсээ харах юм бол яадаг гэхээр бүх юмыг нь одоо тий бүх талаар барчих гэдэг ингээд доош нэг үзээд байдаг. 이거는 절대로 성경적이지 않습니다. Энэ бол одоо Библийн дагах тийм одоо тий үйлдэл бол биш байгаа. 다 사람은 하나님께서 하나님의 형상대로 다 지음받은 자들이기 때문입니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр хүн бүгдээрээ яасан бэ? Эзэн бурхан тэр хүмүүсийг яг ижлэх бүтээсэн гэсэн. Тэд нар бүгдээр бурханы бүтээлүүд. 오히려 자기보다 약한 자를 잘 도와주고 또 잘 받들어주면은 하나님이 기뻐하시고 복을 주십니다. Эсвэргээр бид нэр яах вэ? Эзэн бурханы бүтээсэн бүтээл болгоныг яах вэ? Хүндлэх ёстой тий. 주변에 좀 약한 자가 있다든가 또 가난한 자가 있다면은 절대로 무시하거나 멸시하지 말고 잘 도와주는 자가 되어야 합니다. Бид нэртэй таны эргэн тойронд магадгүй тэгээ тусламж хэрэгтэй хүн харахад нэг жоохон тийм нэг тусламж шаардлагатай сул дорой хүмүүс эсвэл тэ жоохон тэгж харагдаж байгаа хүмүүс байх юм бол үл тоох биш харин тусалж өгөх нь ерөөлтэй.
옛날에는 당시에 옛날에는 그 종들은 마치 그 뭐 물건처럼 돈을 받고 이렇게 매매하는 그런 시대입니다. Тэгээ тухайн үед болохоор чи яаж эсвэл чинь мөнгө өгж авалцдаг байсан гэсэн тий. 그러니까 주인의 어떤 물건과 같은 존재로 여겨졌습니다. Тэднийг ямар нэг бараа шиг болгоцсон байна тий. 그래도 우리 믿는 성도들은 항상 종들도 하나님이 창조한 귀한 존재라는 것을 깨닫고 잘 대해줘야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яаслаарэ ер нь боолч бай, хинч бай тэр бүх зүйлүүд нь тий Бурхны тий бүтээл, Бурхны одоо Бурхнаар бүтээгдсэн гэдгийг бид нэр сайн бодох хэрэгтэй. 그다음에 여섯 번째는 가난한 자와 고아를 돌봤다는 거 16절로 23절입니다. За эглээ одоо юу 6 дугаар одоо 6 дугаар бүлэг тийм ээ. 네, 16절로 18절까지를 한번 읽어보겠습니다. 16-аас 18 уншийдүүлээ. 내가 언제 가난한 자의 소원을 막았던가 과부의 눈으로 실망케 하였던가 나만 홀로 식물을 먹고 고아에게 먹이지 아니하였던가 실상은 내가 젊었을 때부터 고아를 기르기를 그의 아비처럼 하였음에 내가 모태에서 나온 후로 과부를 인도하였었노라. За 16-аас 18 гэтэл харъя. Тэгэхээр хэрэг ядуусыг би хүслээс нь татгалзуулж бэлэвсэн эмэгтэй нүдийг цөхрөлд учруулж өнчин нэгэн идээгүй байхад өөрийн хувийг ганцаараа идсэн бол залуу наснаасаа би түүнийг эцэг шиг нь өсгсөн бөгөөд ихийнхэнд хөвлөхөөс ахуулан тэр эмэгтэйг би удирдсан билээ. 욥이 이렇게 가난한 사람과 또 과부와 고아를 잘 돌봐주었다고 증거하고 있습니다. За тэгэнгүүт яаж нэхлэ чинь одоо яа болохоор тэр ядуу хүмүүс те бэлэвсэн хүмүүс эдгээр хүмүүсийг яадаг гэсэн бүгдийг нь одоо бүх талаас нь тусалж исэн гэсэн. 욥은 이렇게 젊었을 때부터 고아를 그의 아버지처럼 길렀고 또 과부를 잘 인도해 주었습니다. За тэг ёо тэр одоо залуу хүүхдүүдийг тэг өмчөн хүүхдүүдийг яасан бэ? Багаас нь аав шиг эцэг шиг тэднэрт ингэ тусалж өгсөн гэсэн. 그 야고보서 1장 27절 말씀에 보면은 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 이것이니라고 그랬습니다. За тэгэнгүүт яаж гэхэлэр чинь юм дээр югсэн бэ? Өмчин болон үгээгүй гэсэн те өмчин нэгэн идээгүй байх гэсэн те эсвэл би өмчинч бай бэлэвсэнч бай би бүгдийг нь тэднэрийг одоо аль тэднээс юу гэж булаагаагүй гэж хэлсэн. 우리는 이렇게 다른 사람의 도움이 필요한 자가 있으면은 그 사람을 잘 도와줘야 된다는 것입니다. Бид нар яастай хин нэгэн хүн магадгүй хэрэгцээ байгаа гэдгийг танд мэдэгдэх юм бол та тэрэнд тусалж өгөх хэрэгтэй. 성경에 보면은 그 고아와 과부를 잘 돌봐주라는 말씀들이 있습니다. За ингээ Библийг харах юм бол те ядуу болон бэлэвснүүдэд туслаарай гэсэн үг зөндөө байгаа. 참고 성경을 보면 출애굽기 22장 22절로 24절. За гэтэл номны 22-оос гэтэл 22-ийн 22-оос 23-ыг харах юм бол тэн дээр байгаа. 거기는 너는 그 과부나 고아를 해롭게 하지 말라고 그랬습니다. 그들이 부르짖으면 내가 반드시 그들을 그 부르짖음을 들을 거라고 그랬습니다. За тэн дээр үгсэл чинь гэтэл 22-ийн 22-23 дээр та нар альва бэлэвсэн эмэгтэй эсвэл өмчөн хүүхдүүдийг бүү зовоо. Хэрв та нар тэднийг зовоогоод тэд над руу хашгирвал би тэдний уйг ашиг лавтай сонсож гэсэн. Бурхан сонсно гэсэн тийм. 그 과부나 고아는 의지할 데 없는 불쌍한 사람들인데 그들을
압제하거나 그들을 괴롭히면은 하나님이 기뻐하지 않는다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр бэлэвсэн ба өнчид гэдэг бол тийм хэн нэгийг найдах зүйлгүй нэг хүмүүс гэсэн утга шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ бурхан тэднийг өмгөөлдөг шүү гэдэг сануулж. 신명기 10장 18절 말씀 보면은 Дэд хууль 10-ын 18-ыг харах юм бол 네, 고아와 과부를 위하여 신원하시며 나그네를 사랑하사 그에게 식물과 의복을 주시나니 그랬습니다. за тэгээ дэд хууль 10-ын 18 дээр болохоор чинь тэрээр өнчөнд болон бэлэвсэн эмэгтэйд эрх олгож цагаач хүнд хоол хүнс хувцас хунаар өгч түүнийг хайрлах юм аа гэсэн. Амен. 또 신명기 24장 19절로 21절에도 보면은 밭에서 곡식을 벨 때 남은 것을 다시 거두지 말고 객과 고아와 과부를 위해서 남겨두라고 했습니다. За 신명기 14장 гэж өгсөн юм. 24장 19절. 20 네, 알겠습니다. дэд хууль номны 24-ийн 19-с 21-ийг харах юм бол тэн дээр болох чинь чи талбайдаа тариагаа хадаж байхдаа талбайд нэг юмч мартсан бол түүнийг анхаарч буцаа. Харин түүнийг цагаач өнчин бэлэвсэн түлдээ. Тэгвэл эзэн бурхан чинь чиний гараараа хийсэн бүхнийг өрөөнө гэсэн. 아멘. 네, 이게 밭에서 곡식을 벨 때에도 뭐 남은 것이 없이 다 거두지 말고 좀 남겨두라는 것입니다. 그러면 그것을 객과 고아와 과부가 그것을 이제 가져다가 먹을 수 있기 때문입니다. Тэгэхээр магадгүй тэр угаас уулын тэр талбайд чинь би миний зүйл шүү дээ, тийм ээ. Би өөрөө хөдөлмөрлөг тарьсан зүйлэл болно хурааж байгаа. Гэхдээ тэглэж гисэндээ бүгдийг битгий хамаарэ. Тэ ядуус болон одоо бэлэвсэн хүнчдэд тэ энэрэнгүй хандаж үлдээгээрэй гэж хэлсэн байна. 네, 시편 68편 5절에 보면은 그의 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시고 과부의 재판장이라고 했습니다. За дуулал номны 68-ын 5-ыг харуул тэн дээр юу байгаа гэхээр дуулал 68-ын 5 дээр болохоор юу хэлж чинь өнчтийн эцэг бэлэвсний өмгөөлөгч нь өөрийн ариун газарт оршигч бурхан юм аа гэж хэлсэн. Өнчтийн эцэг бэлэвсний өмгөөлөгч нь өөрийн ариун газарт оршигч бурхан юм аа гэсэн. 아멘. 야, 그렇기 때문에 욥은 이렇게 가난한 사람이나 과부나 고아를 잘 돌봐 주었다는 것입니다. За тэгээ ёо бас тэрийг хэлсэн те би ч гэсэндээ тэднэрт ингээд те сайн үйлчилж би ч бас тэднэрийг ингээд тэднэрт ингээд сайн хандсан шүү гэдгийг бас гэрчилсэн. 그다음에 19절부터 20절까지를 보겠습니다. За дараах нийтлээ 19-оос 21 дэх харах чинь. 내가 언제 사람이 의복이 없이 죽게 된 것이나 빈궁한 자가 덮을 것이 없는 것을 보고도 나의 양털로 그 몸을 더웁게 입혀서 그로 나를 위하여 복을 받게 하지 아니하였던가 그랬습니다. За энэ дээр харах юм бол те хэрэг би хувцсгүйгээс болж өвхөж буй нэгнийг ядуугаасаа болоод нөмрөх юм юу ч үгийг би харсан хэрнэ хиний хоньны нэхид тэрээр дулаацааг миний хоньны нэхид тэрээр дулаацаагүй бол түүний бэлхүүс намайг өрөөгөөгүй бол хэрэг голдон хаалган дээр дэмжлэг буйг хараад өнчин хүний эсрэг би гараа далайсан бол гэсэн. 아멘. 21절까지 좀 목사님. 20절까지. 20절까지였어요. 예. 19에서 20절 이슬. 예, 욥은 이 가난한 사람이 뭐 의복이 없거나 덮을 것이 없을 것을 볼 때에는 자기 양털을 가져다가 덮어줬다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол ядуу нэгэн те өмс хувцгүй байсан эсвэл нөмрөх зүйлгүй байх үед явсан гэсэн бэ өөрийнхөө тэр хоньноос те хоньны нэхэнээс авчид нөмрөж өгсөн гэж. 그래서 그로 나를 위하여 복을 그 빌게 하지 아니하였던가 그랬어요. За тэр ингээд яасан бэ? Тэрнээс болоод тэр ингээд намайг өрөөсөн биш шүү гэсэн те. 이제 사람이 먹을 것이 없어서 굶주리거나 또 덮을 것이 없어서 추워 떨 때 먹을 걸 주고 또 배부르게 하고 덮을 거 주어서 따뜻하게 해주면은
그 사람들이 진심으로 복을 빌어준다는 것입니다. Тэгээ хүн яадаг гэсэн бэ? Яг юм өлссөн үед надад хин нэгэн хоол өгөх юм уу? Эсвэл яг ингээд даарцсан тэгээ эмгүүгээс л даарцсан байгаа үед хин нэгэн намайг дулаацуулж өгөх юм бол тэр хүн яг тухайн үедээ нөгөө хүндээ чин сэтгэлээсээ ингээд өрөөлөг өгдөг гэж. 그 출애굽기 22장 26절로 27절 말씀에 보면은 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라고 그랬습니다. Тэгээ 출애굽기 21장 гэж юм уу саний? 22장, 22장. 22장, 26, 27. 22장. Гэтлэл номны 22 дугаар бүлэг. Гэтлэл номны 22 дугаар бүлгийн 27장 27 дугаар ишлэгийг харах юм бол 그럼 그 옷은 그의 덮을 것이고 그의 살이 그 옷을 덮고 잔다고 그랬습니다. 그래서 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비로운 자임이라 그랬습니다. За тэгээ эхлэх гэтлэл 22-ын 27 дээр харуул өгсөн бэ гэсэн чинь тэгээ 26 27 дээр хэрв чи хөршийнхөө хувцсыг барьцаанд авбал нар жаргахаас нар шингэхээс өмнө түүнд буцааж өгөө. Учир нь түүний цорын ганц бүтээлэг биеийнх нь хувцас тэр билээ гэсэн. Тэр хүн өөр юу нөмөрч хэлэх юм бэ? Тэр над руу хашгирахад би сонсох болно. Учир нь би нэгүүлсэнгүй билээ гэсэн. Амен. 당시에 그 옷은 그 단순하게 그 입는 그런 옷뿐만이 아니라 밤에는 그것을 덮는 이불 역할을 했습니다. Тэгэхээр энэ тухайн үед ажилласан хувцас гэдэг зүйл чинь зөвхөн өмсөх гэхээс илүүгээр шөнөдөө бас нөмөрч унтдаг юм тэг хүндрэлний үүрэгтэй бас байсан юм шиг байна тийм. 그럴 때는 옷을 뺏어버리면은 그 사람의 생존 자체가 위협받을 수 있다는 거예요. Тийм учраас магадгүй тухайн өдөртөө тэр хүний хувцсыг авах хэрэгтэй байгаад авсан байж болох ч гэсэндээ тухайн хүн тэр хувцсыг авснаас болоод шөнө тий одоо даарах юм уу хэцүү байдалд орох юм бол буруут нь хэм болох гэсэн чинь хувцсыг авсан хүн болно гэж. 근데 요분 이렇게 옷이 없어서 죽게 된 사람이 있으면은 자기 양털을 갖다 덮어주고 또 어려운 사람도 그것을 외면하지 않고 잘 도와줬습니다. Тэгээ Явын хувьд яасан гэсэн бэ? Тэрээр бүх тал дээр нь тий тусалж өгсөн гэж хувцас байхгүй өөрийнхөө одоо нэхийг өөрийнхөө хоньноос хүртэл ингээд тусалж өгсөн. За тэгээ бас тий одоо энэр хүмүүсийг энэрсэн гэсэн. 보통 부자들이 욕심이 더 많아서 잘 남에게 베풀려고 하지 않는 사람들이 많습니다. Эсрэгээр харах юм бол надад илүү юм байгаа юмтай одоо бидний хэлдгээр баян тэг хөрөнгөтэй хүмүүс нь илүүгээр бусд одоо илүүчлэх ёстой байдал чинь илүүчлэхгүй илүү сонгодог юм шиг байна. 그러나 요번 이렇게 하나님께서 주신 그 부유함으로 인해서 많은 사람에게 베푸는 일을 했습니다. За тэг Явын хувьд яасан бэ? Бусдад олон зүйлийг бас өгсөн гэсэн тийм ээ. 꼭 무슨 물질이 많아야만 남에게 베푸는 것만은 아닙니다. Ер нь бол бусдад өгнө гэдэг нь болохоор чинь би заавал баян байж баян болж ээж л өгнө гэсэн юм бол биш байдаг. 현재 내게 있는 걸 가지고서 베푸는 것입니다. Зүгээр надад өнөөдөр юу байна? Би тэрнээсээ өгөхийг хэлж. 하나님은 주는 자에게 더욱더 복을 주셔서 풍성하게 해주십니다. Тэгээ бурхан яадаг гэхээр харин өгдөг нэгэн дээр илүү нэмж өгч өрөөдөг. 그러니까 받는 사람보다 주는 사람이 더 하나님께서 복을 주시는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан авгчд гэхээс илүү өгдөг хүнд илүү өрөөдөг. 우리가 비록 남에게 뭐 어떤 물질을 받고 있다 할지라도 나도 또한 더 어려운 사람이 있으면은 도와줘야 됩니다. Бид нэр тэр яг хэлэхээр мэдээч хэрэг хүнд одоо тий байн хэлбэг юм байна гэж байхгүй гэхдээ надад өнөөдөр илүүчлэх явах тий өгөх зүйл байна гэж байгаа бол би тэндээсээ бусдаас тий өгдөг байх ингээд сонгох хэрэгтэй. 교회도 도와주는 교회가 하나님이 복을 주십니다. Чуулган дээр ч гэсэн яадаг гэхээр бусд руу хандсан бусдад тусалдаг чуулганд бурхан бас ингээд ерөөлөг өгдөг. 아무리 어려운 교회를 할지라도
또 나름대로 도울 것이 있는가 찾아보면 도울 것이 있습니다. Хүмүүс яадаг гэхээр ингээ хайдаг тийм ээ. Хайж байгаа цаас надад өгөх сэтэл маань зөвхөн өгөх сэтэл байх юм бол би бусдад өгөх зүйл олддог надаас. 그래서 누가복음 6장 38절 한번 보겠습니다. 누가복음 6장이죠, 목사님? 네. 네, 38절. 자, Лук номны 6-гийн 38, Лук номны 6-гийн 38-ыг харъя. 네, 거기 보면 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로받을 것이니라. За, энэ дээр юусэн мэглэж чинь өгөгдөн тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигчсэн, мөн бялгсан сайн хэмжээгээр өөр дээр чинь асгарах болно. Өөрийнхөө хэмжсэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээс. 아멘. 네, 여기 보면 하나님께서는 주는 자에게 어떻게 갚아주시는가에 대해서 말씀했는데 그 주면은 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 그랬습니다. За тэгсэнтэй энэ дээр болохоор бурханд бол өгдөг хүнд яаж хариу барих талаар гарч ирж. Тэгсэн чинь буцаагаад чамд өгөгднө гэдээ орхиогүй харин юу гэсэн гэхээр шахагдсан, чигчсэн, бас бялгасан тэгээ ардталт нь сайн хэмжээгээр өгөгднө гэж хэлсэн. 아멘. 네, 여러분들 이렇게 참 풍성하게 받을 수 있는 비결은 바로 줘야 된다는 걸 아시기 바랍니다. Тэгээ энэ дээрээс хэллээ те хэдүүлээ баяжмаар байвал эзнээс асар ихээр ариунаар авмаар ах юм бол нууц нь өгөх юм биш те гэдэг бас хэлж өгч байна. 우리도 뭐 이렇게 작은 교회지만은 그래도 이렇게 뭐 막 주니까 하나님 이렇게 풍성하게 또 다른 면으로 채워주시는 것을 경험하게 됩니다. Одоо жишээлбэл пастрын чуулган болохоор чинь тийм томдоо орохгүй юм байна л да. Гэхдээ яадаг гэхээр өгдөг чуулган тэгээ өгснөхийн нэрээр бас илүү их юрөөддөг гэдэг юм мэдрээд явж байгаа чуулган байна. 그다음에 21절 23절을 보겠습니다. За хэдүүлээ 21-ээс 23 дахь эшлэлээр орох чинь. 나를 도와주는 자가 성문에 있음을 보고 내가 손을 들어 고아를 쳤던가 그리하였으면 내 어깨가 어깨뼈에서 떨어지고 내 팔뼈가 부러짐이 마땅하니라. 나는 하나님의 재앙을 심히 두려워하고 그 위험을 인하여 아무것도 할 수 없느니라 그랬습니다. За тэгэхээр энэ дээр үсгэлээр 21-ээс 23 дээр хэр гулдан хаалхан дээр дэмжлэг буйг хараад өмчнөн хүний эсрэг би гараа далаасан бол мөрмийн ар нуруунасаа сугараг гар минь тохоогоороо хугараг учир нь бурхнаас ирдэг гайхамшиг надад аимшиг бөгөөд түүний сүр хүчээс болж би юу ч хийж чадахгүй байх байсан. 여기 성문은 그 당시에 그 재판 자리 또 권세 자리를 말합니다. Энд одоо жишээл гулдан хаалга гэдэг чинь тухайн үед болохоор юу юм бэ? Нөгөө нэг шүүлтийн тий. За тэр шүүх олноор хэлэлцэх тийм тавцсан байсан. 그래서 여기 이 말씀은 무슨 뜻이냐면은 권세 잡은 사람이 그 욥의 편이 되어서 욥을 도와줄 때에 그 권세를 힘입어서 고아나 불쌍한 사람을 친 일이 없다는 것입니다. За энэ юу судахтай гэхэлэр чинь одоо тэр гараа өргөсөн гэж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед тэр шүүлтэн дээр зогсож байгаа буюу шүүлтэн эрх мэдэлтэй хүмүүс нь Йовын талд ороод тэ Йовтой хувилдаад ч юм уу тэгснээрээ би ямар нэгэн байдлаараа тэр үнчин нэгнийг ч юм уу одоо буруу шүүлгсэн тохиолдол байхгүй шүү гэж судаа хэлж байсан. 이게 권세를 의지해서 다른 사람을 압박하는 일은 하나님의 심판을 받을 일입니다. Өөрийн тодорхой хэмжээний эрх мэдлээ ашиглаад тийм ээ өөр хин нэгнийг одоо хин нэгэн дээр буруу шүүх явуулах нь эзний өмнө үнэхээр одоо хорон муу шүү гэж одоо эзнийг хэлгэнүүлдэг шүү гэсэн. 그러니까 이 세상 권세를 의지해 가지고서 뭐 고아나 과부나 또 연약한 사람을 압제하는 사람은 하나님께 벌 받는 것이 마땅하다는 것입니다. Тэгэхээр тэр одоо Бурхныг тийм юу
өөрсдийнхөө надад байгаа зүйлсүүдээ ашиглаад эзнээ өмнө зөв буруу үлдээд өөрийнхөө их ашиглыг ашиглаад ингэж үлддэг хүмүүст нь яг эзнээс хариу шийтгэлийн хариу авах хэрэгтэй гэсэн. 욥은 하나님의 심판이 있다는 걸 알았기 때문에 그런 일을 하지 않았다는 것입니다. Яв яасан бэ харин бурхан би үйлчлэхээ дагуу эзнээс шийтгэл авна гэдэг мэдчихсэн гэсэн тийм. Тэр мэдж байгаа учраас би ийм зүйлүүдийг хийхгүй гэж хэлсэн. 그 출애굽기 22장 22절로 24절에도 보면은 그 고아나 과부나 고아를 해롭게 하면은 하나님이 그 부르짖음을 반드시 들을 거라고 그랬습니다. За тэгэхээр тэр юу дээр хэлээ гэтэл номдэр гэсэн хэлсэн тийм ээ. Бурхан бол өвчин өмчөд бэлэвсэн тийм хүмүүсийн талд ингэ байдаг шүү. Бурхан заавал тэднийг ингэ тэднэртэй холбоотой асуултыг би бас заавал шүүн шүү гэж хэлсэн. 신명기 27장 19절에도 고아와 과부의 송사를 굽게 하는 자는 저주를 받을 것이라고 하고 모든 백성은 아멘할지니라 그랬습니다. 신명기 27장 19절이죠, 목사님. 네네. Дэд хууль номны 27-гийн 19 дээр гэсэн бас тэгж хэлсэн байгаа. Цагаас шүн өнчхөн бэлэвсэн эмэгтэйг хилэс шүүгч нь хараагцаан гэхэд бүх ард түмэн амен гинэ гэсэн. 오. 그 예레미야 7장 7절에도 보면은 그 고아와 과부를 압제하지 말라는 그런 내용의 말씀이 있습니다. Иремья номны бас 7-гийн 5-аас 7 дээр үзэх юм бол гэхэлэр чинь тэр одоо юутай өмчөн бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг тэр дарлах юм бол тэ эзэн заавал тэр газарт нь шийтгэнэ гэсэн агуулга байгаа. 그 비슷한 말씀으로 말라기 3장 5절에도 그 고아와 과부를 압제하지 말라는 말씀이 있습니다. Бас Малах номны 3-ын 5 дээр ч гэсэндээ бас яг тийм агуулга байж байгаа. Малах номны 3-ын 5 дээр одоо юу ч хэлэрч өмчөд болон тий доордсыг өмчөд болон бэлэвснүүдийг чи дарлахгүй шүү. Бити дарлаарэ гэсэн утга бас байж. 그러니까 자기의 권세를 이용해서 힘없는 사람을 압제하거나 그들을 괴롭게 하지 말라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол танд тэднээс өнөөдөр дээр жоохон дээр эрхмэл өгсөн байлаа гэхэд тэрнийхээрээ сайрхаад тэр хүмүүсийг бити дарлаарэ гэсэн. 만약에 고아와 과부를 압제하게 되면 하나님이 심판하신다는 것을 욥은 분명히 알고 있었기 때문에 그들을 압제하지 않았다는 것입니다. Тэгээ Йоб болохоор өсвөлэр чинь хэрвээ тэднэр дээр дарлах юм бол тэ эзэн заавал тэдний төлөө өшөө авна гэдгийг мэдчихсэн гэсэн тэ Йоб. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. За хэдл өнөөдөр энэ хүргэт дуусгая. 잠깐 기도하고 마치겠습니다. За хамтдаа залбираад дуусгая. 하나님 아버지 오늘 욥기서 31장을 배우면서 욥이 얼마나 정직하게 살았는가를 깨달았습니다. Эзэн минь өнөөдөр бид нар Йов 31 дээр бүлгээс уншиж байна. Үүгээр дамжуулаад эзэн Йов таны өмнө хэр одоо чин сэтгэлээрээ үннээр байсан бэ гэдэг талаар бид нар хамтдаа суралцлаа. 우리도 욥과 같이 하나님 앞에서 정직하게 사는 자가 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь бид ч бас Йов шиг таны өмнө үнэн шудраг зөвхт хүмүүс байхын төлөө залбирanгуй. 네, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Эзэн Есүс нэрээр залбирanгуйлаа. 네. 아멘. 네, 수고하셨습니다. камера 끄고 있었네. 네, 수고하셨습니다.